من بخير هاتنا برنامه پانوراما هفته ایرو دورا منه برنامه برای دوم مخابن نوچه خوشی و دلشادی جهان کردان دا کم دقیق من شرع یکمی دنیای ور تجارا کرد سالا کردان شرع یکمی دنیای ور تجارا کرد و ولاتن وان کردستان و مزناهی و برفراهی توشی شر نبونه کردستان باشور کو دستکرتیا هری مزن آسات سالا یا کردن جهانه جالیه که به ترکیه و جالیه دن و عراق روزانه ایریشت بن سری حکومت یعنی ایران روزانه ایریشت بن سری حکومت مرکزی یا عراق هینجی هبونا کردستان حزم نکریه 13 ایلون به شهادت جینا امینی پروتستوین کردستان روزهلات لإيران دست بکر هفته روزه دومه پاسدار ایران حتی نها به صدان کس کشتن و به هزاران کس دست سر کردن دوان روزن داویده رژیم مولایان چکین گران به توپ و تانکان ایریش برن سر کردستان روزهلات هدف یکم مهابادا پایتخت کردستان باجار قاضی محمد بود رژیم مولایان د ناو سر هلدارن ده هدف مزن و یکم کردان دست نشاند که این روزن د دستپیکا پروتستویان ده به فوزه و درونران ایریش بر سر بارگاهن هیزن سیاسی یین کردستان ایرانه که باشوری کردستانه نه چند روز بری جارا ایریشا خو دوباره کرد جخواه ایریشن لسر روزاوای کردستانه بونه کار روزانه یه ترکیه هر روز توپ درونرین وان وار بومباردماند که نوها به نیتن جاره کدن فی ایلیب که به ناو آخر روزاوای کردستانه و هن وارن دن داگر بکن جالیک ده هشت شعبین ایرانه که ده پراتیکه ده بونه هیزه کلشکری یه رژیم اساد دالیه دن در رژیم اساد که دگل هم قدراوی ندیاره ناخوازه تو مافک ماینده بکه دستورا سوریه اگر او ایرو فیلی ایری شهرم کردستان نکن نکو ناخوازن هزوان ترناکه جخواه ام قالا ایریش و قتل عام دایشه کو کرنه و درفت که به دستوان و دیسا بکن ناکن لترکیه فیلی شارکی دولته لسر کردان تو نبجی کرد جندره ظلم و زورداریه و همو مافین خواه مرووی اتنیکی به پاره حبسخانه یان ده ایدیجی نمایه آزادیا چاپمنی و خو ایفاده کرنه تونه لی امجبیر نکن دوی روشا شری کشتن داگرکری ده هیوی کردستانیان جی هر دمی پرتره جستابیلیته هرمه ده کرد توت تشتک دست ناخن نوها جهر دمی بهتر هیویا یک دو هین بهتر کردستان هیه ام روشا هی ببویرین تزه بدو میوان خوره جبو تماشاوانان شیروور کن میوان من رستم جیانگیری اندام خبته ناوندی یا پدک پارتی دموکراتی کردستان ایرانه بر پرس ناوندی یا شوفاندن و لپرسینا کاروبارن دزگه و سازیین پارتیه مراد جوان نویسکار لیکولینره شروعکاره کی سیاسی گلک باشه دو کاریر آوی دا سیاست مداری جیه هیه بله دوی بریا که ام دست به صحبت خوب کن ام هرتم به نوچه رش دست بید کن ام نوچه دلشادی دست به برنامه خوب کن هر دو آلین کوملا گیشتن هف کوملا زعمت کشن کردستانه و کوملا شورشگر زعمت کشن کردستانه
Kursana İran'e 4 roj bere bi fermî yekgirtina xwe ragihandin. Sekreterê Giştî Komela Şoreşger a zehmetkeşên Kursana İranê Abdullah Muhtedî di merasîmekê de ragihand piştî sal û nîvek ji hewildanên berfireh îro em yekgirtina her du komeleyan radihînin got. Ciyekê xweşiyê bû beriya xwe pêşandan li İranê û Rojhilata Kurdistanê dest pê kirin, her du aliyên Partiya Demokrat a Kurdistana Rojhilat gîştin hev. Em çi bêjin? Aqûbet serê Kurdên Bakur û Rojava be. Hêvîdarim ev trenda yekîtî û yekgirtinê di nav me de bibe kulturek mayîn de. Belê, hûn bi xêr hatin. Gelek spas. Spas. Ema yekser em derbasî ew ê xwe bibin, pirsên xwe bibin. Pirsameya yekem, yani mijara yekem ku em ê sohbet bikin. Türkiye ji aliyekî de dixwaze bi Esad ra li hev bike û ji aliyê din de jî dixwaze Rojavayê Kurdistan dagir bike. Belê demeke dirêj e Rusya û İran dixwaze Esad û Erdogan nêzî hev bikin. Ev mijar gelek caran hevdîtinên di nav her sê welatan ku li astenayê pêk tê hatiye Rojevê. Her wiha hevdîtinên Erdogan, Putin, İbrahim Reîsî ku taran kirin jî hat Rojevê. Hûn rewşa Sûriyê siyaseta Erdogan sekina Esad ku bi piştgiriya İran û Rusyayê li piya ye. Her wiha şansê jiyanê yê rêveberiya xweser çawa dibînin? Kek Murat ez te dest pê bikim. Baş spas. Yani mesela ku Erdoğan û Beşar Esed rejim yani rejimê her du devletan li hev bên dîrokeka wê ya çend sala heye û di vî warî de yani hem yani tere alîgirên rejimê û muxalefetê civînê wan hene di astên cuda de netewên yekbûyî rola wan heye prosesa astanayê heye û wekî din jî yani hêz û terefên em bêjin her du aliyan ya jî dostê wan wekî İran mesela gelek mihewlê wan hene ku wan bînin bigînin her du. Yani tabii problem heta niha mesela ku diyalog ya jî hevkarî di navbera wan de be di dereca ku ew li hev bikin pirtir Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bû ku yani rejim nas nedikir û hên jî yani piştgiriya hêzeka nav Sûriyê dike ku muxalifên rejimê problema esasî ji bo terefa xuya ye di vir de ye ev mesela gelek jara hatiye tê gotin îro sibê helbel em dibînin ku hê bikêşe. Ji aliyê dinê de mesela Kurdan ku heye merivkare bifikire ji aliyekî de yani ji xwe ji berê de yani ev dewletên ku Kurdistan dagirkirine serdestin milletê Kurd xistine bin destê xwe yani di çi meselê de ne li hev bin jî di mesela Kurda de bi vî ya wî awayî hertim bi hev re bûne îro jî ev xet yani dimeşe tiştekî guhertî divê xetê de tune ye bihaya hev dikin lê gava meriv lê dinê re di vî warî de jî yani tiştê ku îro tê kirin Erdogan elbet yani gelek li dijî hebûnekê wek yani îdareya serbixwe a Rojavayê Kurdistanê lê îro acil em bêjin wekî bi lez û bez jê re hinek serkeftin lazim in hinek gavên ya jî plangeriyên ku
استا ناسيوناليزما رايا گشتیا ترکا گر بکه گش بکه بجن هزن مخالفين خوا يكون خوازن بهفره اتفاقی که بکن در روژین پیش هلبجارتنی ترکیه ده اوان بجن با آواکی جهف بخه اوان برا هفده يعني قاوا انوان اوا ددن برچاوی خو وان يعني بيجن بلانين ياجي هبون دياردين ان عاجل يعني جبو اردوغان لو ماج بلازو بز او دخوازه روسيا سوريا امريكا هزي ناف نتوي قانا بككو يعني هن قاوا بابيجا افيك اللي اف ديارك يعني داخوازه وي دو درجه دنكو يعني باواكي كو كاربا دريا بجايده هرو بجن تكبه نافار دولة سوريا نبدل وان با إجا حتى چه درجة وين روشة بجن أمريكا بسري خوا يا روسيا بسري خوا تحمل بك وريل بروان بقرة أو نديار براس يعني إيرو مثلا لاستانا دو ياجي إيرو أتيا بحث كرين كود بها يا روسيا هاي روسيا جيتو نبيه أبي أنا ممكن يعني بها يا روسيا أجر بها يا روسيا مثلا إيريشين هواي دبن روسيا برب آساني كاره يعني وان إيريشان هي نجشت من سر حدود بوش درخه يعني أوانا وكي رين يعني ناخوازن هم يجبو رايا قشتية الدنيا يعني كو حكومتا تركيا أردوغان بطايبتي حكومتاوي يعني حقيقة كبر نحخ بيجي بأصولية كبر بأصول يعني كاروبارين البروسيس الهواتني كاروبارين بروسيس بيجيكو أمريكا الأولى روسيا الأولى أو تشتكوا خاصة يعني خرط كنا كتني برسا كردام ولا أصلا مدريج لكن يعني أفانت شتا لبر أوينا لبر منا ديار خط نبجي رين ندنجي او ارمانش كريه كو يعني او جيرخانين بجن يعني مثلا كهرباء مثلا بترول مثلا ريان مثلا اسايشا هريما يعني روجافا اسايشا كو كنترول داعش يعني او كامبين داعش يعني حفسين داعش يعني اوان كنترولين بيا واي اجي اورغانيزاسيون بيا واي جيرخانين كهنه هميان يعني دخوازه پوش بکه که ماسه بردوام بکه بوان گاوان لی من يعني ادبيجم كو يعني قال لك زحمت بكو امريكا جي روسيا جي ري بدك دريا بجاي ري غافكا برفره كاربن بافيجن جبركو يعني ريفبريا سر بخويا يا كل روجافا هي يعني او برجمر آمادن لها بکن يعني پروبلما کو ترکیه تیکه و ویدری او رژیم سوریه را درخه جی پروبلما کو ایرو ریوبریا خواسته لوره گلک مزمتره يعني پروبلما کان نابنتی پرندم يعني ایشاندنا وان پوچکرنا هنک دسکفتین وان اری و هنک جی راضی بن هنک جی دنگ خونکن لی بدرجه کو تیکه و ناوی و عدير بيش بيشن بيجم نا روسيا نا الرجم نا او نخوازه اللي اما كردي قلق بيشن يعني دياره حتى هالبجارتن خلاص بن ياجي يشبوه الباستني قافجي بيافت مثلا هالبجارتن احتمالا كنا ينكريجي هنا ام ظاننكو يعني الجور دستورة تركيا اگر كريزين نابنتوي كريزين ابوريين مزن بيبي اوي هبن سر حكومت كاره سال كيجي هالبجارتنا باش دخل يعني يا بي باش دخستن يا حتى هالبجارتن تشينبن ايشن بيبي اوي مزن مخابن بردوام بن بله كاغروسام تد تشد بيجي دويد وارده و فرسكدن جي دست ايران تشخاص دو سوريا ده ام دزانن بريا حشتي شعبي وبن
تيمن او بريا حزب الله لبنان آلی کاریک مزند ده يعني اف طبي ابوريك پر مزنجي او دبا و گلک جاران دبيجن كروشا ملت ایران آلی ابوري ده جي نباشه ده كريزه دانه يعني اب نرحتيك دناف خلق ایران ده چناكه بله هوا که مراد بحث کرد به هزران گلک جوان چوسری گلک به هوریج باز کرد لی هوا که ایران تیدا العصل دا پیش هوا روس بچه سوریه تیدا با ایران سالین دور و تیدا ہے العصل دا ایران و سیاسته دمشین هوا که بجنه خط شیعه برای سوریه لورا برای لبنان و حتی خود گهیده فلسطینه ومقابل هندك هزين كرديش تيدا هاو جبر وهاو سنگر يان هاو بيرو باورن لبي باريوا بوه ما بسش بوه جير خو بكتبه بيوا كل عصر إيران نهلا رجيم أسد تيك بچا وأردوغانش كتبه دا تيدا چون بريار بابو دولة سوريا عنده خود رانا گره همو 6 ماه سالك خو بكر اگر بیرا ما با وقت خو اردوغان بگو پاش مانگا کی بکه یا دو مانگا بکه امیل مزگوتا فلان لدمشق نوجا عینی بکن هم فلان تشتاده چه بکن بکرکی مسئله کن لیره اوه بویا العصد لیره ده هم ایرانه و پاشا روسیه نهلان پیلانین اردوغان لسوریه جی بگن و امریکاش بسره اوان وا احساس کرد که او پیلان امریکا بسره وان بویا حول دادان که او پیلانه سر نگره لبان آنالیزه که اردوغان و تیماوی دیگه یعنی دولت ترکیه دیگه یعنی حتی امنیت عملی ترکیه بحث کنه گلک آسان برای خود دانه مسئله و پیوان نبود که ایران به همو حیثیت خدا بندسر و پیوان نبود که روسیه دی بیت میدانه که بیرا مدید وقتی قوله دا تاقیقایی که روسیه مانوره تیاره که روسیه کرد وقتی دید که روسیه جدیه اردوغان حاضر نبود ولی برنی لیب که بخاطر فروکوانی و هاتی کشن بلا فاصله تسلیم بود یعنی تشتکه اوه که حیزن مازن برجواندین حیزن مازن لسوریه دا نهلان اردوغان بتجاو که اردوغان اصلا معتقده به امپراتوری عثمانی یا سرده اوه که عراق و سوریه و حتی دچه هندک اوه افریقایی و هندک اروپاشی و وکی خیالک سریع خورد پرورینه او دینه او اماراتان چید که کاخین مازن بچه که و اسکرین کاخی را پر لباس نسرتمین ترکیه دور یعنی عثمانیان دادانی او فکر و بوله نهیلان لوی فکری دا قبل و بلاینین یک جار زور داند گلین ترکیه که همی تشتر که هانکی بکن و هر او سیاسته جو بکنون چندین مرحله دا دنگ دینان دوا و هندکی زیرکاتی کردن دگل اروپا و امریکا خوب دموکرات مسلمان ترکیه دادن و هوا کل اروپا دان بین دموکرات مسیحی بخواست روی باره نهایتا گشت به نقطه که ایرو روژه دیده همو سیاست تحلیل ندیده شکست خواه یعنی هوا که خود دانا رو نگشت نیده باید هلک ما مساجی فرمون سال 2023 مپیوانی بکاره حل بجاد باش بخد چون شر دیگل یپگی یعنی شر دیگل پیکاکای شر دیگل روجاوای مپیوانی به تقریزکی هندم مازن کد اوا کو حکم ریاست جمهوری تیده هیا بکاره بنی بکه آرزوی دخوازه آرزوی وین دخوازه اوا کو دخواست دیگل اسرائیل بنی بکه یعنی دخواست دیگل یونانستان قریزکی آنکی چکه دیگل قبرس بنی بکه و حتی خاص الجرانا ارمنستان و آذربایجان ده هندک وانتشتان لیگ بده نهایتا برای خطوط حمود داره کره لحاظ نگرتن و ایرو روژه خریکت سرعت و پاشکشه دیگه لوان حلبستین خو انتو بینین لمقابل اسرائیل که سون دخار اوان فلان جنایت کارن وزارو کان دکوشن خلقی دکوشن فلان دکن و پیوندی خود دیگه وقت کت بلا فاصله او پر بجنه اردوغان سیاست خود گوهرینه دا گلک سریع دا گوهره بویا مثلا دگل رئیس جمهور اسرائیل خونش یا هر مهم که قد حاضر نبو نوع سیسی بینه دهن مالی خریب و ببیده با برای نهو اوجی گل نیجی رید چون مثلا بحر
مدیترانه هيا مثلا نفط وغازاوي منطقه هيا او انا حمو ببنا جبهه بيجي تركيا وامريكاش بس سريوان بو ليره دا برجاندين امريكا دقال تركيا ندخل بشتا يونان ومصر واسرائيل دقال لبي باري واي اردوغان لبي داجي شكاس خار او امتياز الكردبا قرار بو لميشكي خودا دابنا بجهته نجهشت دا یا سوریه دا نگهشته و نکاری PKK ile başvuru Kurdistan içi قندیل اوای که چون ایران اجازه بینده دولت منطقه اجازه بینده امکانات کو پشتوان دگرن او اجازه بر اردوغان ندن باید سریع دخوازه احتیاجی به سرکتنه که احتیاجی به این هی کو اوا کو ما مصاب جوانی اشاره بکن نتوا پرستن ترک بین سرخط و به تواوی لجبهه کردی یعنی دنگین کردی حتی لمحافظه کارن بسلمان کردیش به امید بود وان رأی یعنی وان اوکی کتینا کرن درد که ولی به داجوی به امید و دنگ نارضایتی نه حزباوی داجوی به همون قیمته که دخوازه به رئیس جمهور جاره که ل مپیوای لبی آنالیزی را سر نکرد و شکست بخون یا هر مهم ام چپا مایا روجاواجی بیجیم وکی مالا کرده مالا کی ویرانه لروجاواجی مخابن ویرانه یعنی لیره دا ممکنه دو یاریجی خبن اما قد بیجیم دو طرفر یاری دیکن دو لاینر یاری دیکن اما یک فشار تینه یک اردوغان هبونه اسد قبول نکرد نکه گهش جاوی قناعتی که قبول بکرد چون هندی کرد امریکا و روسیه نه هلان روجاوای همو داگیر بکرد و ایلو روجه اگه اجازه بدن همو روجاوای داگیر بکرد دیگر اسد ریگ نکرد بویا وقتی زانی و اول فشارتی که بو روجاواتینه یعنی هزین خسری ل روجاواتینه با هرچی ولا ترسه ترکیه دیگر گرگی بسازه مامۆستا دەبێژن بۆیە مەجبورن بەرا خودێدا بڵافاستە هێشتا یەکەم ڕۆژە دویان ڕۆژە بۆمبارانێ مەزلم عەبدی بڵافاستە داوا لە رووسیە کرد بەرە ئەم پێکرا پێشایکا تورکیە شار بکەن سووریە ئەوە پێخۆشە رووسیاش ئەوە پێخۆشە و ئەمریکاش دەخوازە بە شێوەیەکی لە شێوان سازشێکە لێوێ بکە او كل سوريا لا تزانا او حمو خارج المخارجه كبوت ك او امتيازات كدان ممكن ابو نهت او بقولي بجن وقت تجارتك هي اجل تجارتك صاده بجن كده زرار بك تخاذا اللي به ده بنيك العصب بنمينا بكردي او انا هنا بويا دليل بيبوي وداش كرد او ما اقول مالا كرد للرجاوه وكي حم فارشين دي مخابن بيرانه حاضره دیگر اثر بسازه دیگر کردیم دیگر ناسازه حاضره دیگر همون کسی درد دلم بکر دیگر برای کمانه هم ناکن بوی مخابن او گازنیج لسر مهیه دبو اوین کو سالین کو فرصت هبون اردوغان هندک میانه راوتر بود و از منظور عمل به سردمی اوی کو داود و اوانه وزیر خارجه وان بونو حتی سر وزیر بخاطر حوله دیگر کردین روجاوار مش هنگی فرصت باش بون دکارین هنده تشتاب کن لئیلو روجاو فرصتانا دست ندانه چون اردوغان لباکور کردستان به تواوی به امیدی بود که دنگ نادانه دا و نخوازش اواکو حصة اسلامين تركيا لناو ملت تركو و نتوا پرسين ترك لكور خوبكا فاكتو حاضر پیش لوی دا اشتباه کرن کو وقتی کو دنگ نینان كور ندم تناكن رئيس جمهور دقلتنا ناسازن لحالة كده هوا كل الدول ما محجدي ده بشيبك لشيوان التاريخ تركيا ده تشتكي دقمنة ممكن قالت تشتكي ده بل دقمنة كل دولة ده تركيا لسختمان تاريخية خوكو أطها ترك ده جيايا يعني ده كشول كده دقل لا كور امزاج دقل عندك تشتغل قبول بك أما أنا حمو بنا بعصي عندكم مخابن ما جهشتن أوائل روجيكو عندنا نتیجه که اوه کد تبینیم بویا من پیویا هم لبه باری و ممکنه مالا کرده زیده کرد خویه بچه خسارت کی زیده تر کو باره من جی پیویا کو امریکا اوه کد بیجن ما اجازه لامریکا و روسیا ورنگرتی روس و امریکا ده بیجن ما غالینه اجی دیگل نظره که مراد گلک موافقی راست نکن اجازه داینه ده هموج اوه فشار بو روسیا بو بوینده زورتر فشار بینه بو خوصریا دموکراتیک
دقل سوريا بساطة إجا تشون بساطن إدي أوار جريدرا بقدرات وبوار مقابل لأوجا قدرات إذا نصادن قال لأوجا الزعيفية إذا دخازن بساطن أول شيء بالزيانة كي ما ظن ده توابه بكردي أويا أما من بيوايا أو أصدق من دقل بهندي داجي وان كوسبانا حتى أجر أردوغان كوكو كتا الجرانة هالبجادنة يدشي جيانا سياسية أردوغان جهش بآخرية سپاس. بله گلک سپاس. لگور آگاه دارین آسوشیس پرس یعنی اردوغان خواستیه که وقت جا و وقتی نه جلسات لبریانك ناو بنكارا لأساد رد كريه قلت يعني نافذ أنا هبدو ببینن يعني أساد براستي يعني بين حتى شر روسيا بأوكرانيا هر باوریا وی بروسیا بو و روسیا جی هر وره تنیا ولاته کل دریا سپی کو کاره لیستار ببه و کشتی اینو خواه و وارگه اوی خواه بجیب که جبروی او جی حوقاس محتاج سوریه بو جبروی بلکی بهتر کار بو او کلی انا روسیا جی کتی روسیا که گله خراب لدگلوی جی هین اساد او يعني بفيجن دقالكو أنا الإيراني جي خوا بيشاندان هنا وإيران جي روشا إيراني جي كتير دمك أو ديسا هين جي أساد جوكو كرد الويدري تم ما فكه كو بكه وما كزاغونا وان دست نخن هين جي بإيناد رادو استه ونافذه يعني بفيجن حتى پر مجبور نه به هر حال مجبوری چی یعنی بین روا و سریوی هره و اوی هره و نقطه اوجی مثلا کرد و کردستان ده ج ترکا ج اردوغان نه اکتره بله ام در باسی بجارا خویا دیم ببین کل سر روجلات کردستانه بله کرم که از او بدو جمله اگر ایزنته هم از سر مسئله یعنی چما اساد رد کردی احتمال کاره چی به یک جیجی اتفاقی بیش مگر امکانه به بلی کنم درکن دشات نه ام او اره مسئله هالبجارتنا و اردوغان و پولیتیکا کدمشینه هی مجارا ما چارایه یعنی یاجی خوب پارێزی نه قصد من یعنی اسد لسر اوی یعنی اسد یک جی و در یعنی آجندای آوان ام بیجن اسد و اردوغان ایرو مثلا ایریشکرنا سر سوریه ده یاجی هاتنا سوریه یاجی هف دیتنه ده بچکی نه یعنی اردوغان گاوا وی یکی دکه دخوازه هیزا مخالفت ترکیه و اوجی یعنی گلک بشکا گرینگا و علوینه و هیزین چپگرن هیزین دوستین روسیایی نه دوستین سوریایی نش حتی نه يعني بهدفي وبجهفي وبأوا يعني از باور ناكم بشار اسد يعني رابع بفر اللي تشوك اخوخ وقتاكو مسألة افبكو يعني دهل بجارتني ده او بسركبه وبان هيزين مخالف تيك ببا وبشار كي مصيح يا هل بجارتنا درفتك اكو اف جويره بكاربي وقافنا بيجيش بوي درفته تخمينك مني وها هي بيجمع جديه كل نبا اسد هلا دقال جهات بين صاص تخمينك پر جديده بله ام در باسی روجلات کردستان ببین روجلات کردستان و ایران پیلا پروتستویان بردوامه یعنی خوبشاندان بردوامه ایران لمبر کردن ایدی چکین گرام کارتینه و چک یعنی بیشتر به لشکرک گران و چکین گران گرد سر محافظه که گروستم پرسشترایه تو جهرمی و تو روشه جمع نزدیکتر دشوپینی و دناو دایی روش شوایه
بطایبەت نوها ڕەوشە مابادێ چەوایە کی ئانکێ وەخت و جیێ خۆ پێشاندانان دیار دکە یانە مەسەڵەن پێشاندان چێ دەبن یعنی ڕێخستنێک هەیە و بێژن دەبێن ئەم فلان ڕۆژێ دەرکەون ئەم ئەو بکن ji bo Kurdistanê tenê na ji bo seranserê Îranê hem Kurdistanê û hem li Îranê yani kî van biryara dide kî bi rêve dibe kî daxwaza gerçî bêjin tu hevdû dîtinek çê nebiye ku me dibêje daxwazên ber bi çavê ew lê qandê ku tê gotin an bêjin bi sloganên xwe bi gotinên xwe bi axaftinên xwe û her wiha kî biryara daxwazên ku îroj vê saetê em ê derkevin ew bikin yani rêxistin çi qas xurtin di pişt van xwe pêşandanan û ew jî ku bi gelemperî jî rewş niha çawa ye yani bên niha temaşevanên me hemû yani Kurdên her çarperçeyên Kurdistanê dilê wan bi weraye û dişopînin û her tim goyê wan li nûçeyên nû ne Pêma tenê dil naxwazim dixwazim li parçên dike ji xwenîşandan hebin hevkarî hebe piştvanî hebe ew ku li Bakurê li Diyarbekir li Qamişlî li Hewlêr xelek birije xiyabanê hevdeviyekê bike yanî wekî ku caran Rojhelatê li Mihabad li Sinê li Kirmanşah li Urmiyê her parçeyekê de her tiştek rû dida ewan di rijana xiyabanê li jêr devletekî otorîter wekî Komara İslamî netkarî kontrol bike li vê barê ve gelê me li Rojhelat da intizarê yan ew têbîniye ji heye ku birayên me li sê parçeyên dike de ji vê barêya hevkar be ama ewa îro rojê em dibînin ew ye ku Esla li ser şehîdkirina Jîna Xanûm kiça Seqizî rû dida bo seferê çû ter li vê polîsan girt li ber we hûnê pirça te diyara batûn li ser serê dan li şikencê de kuştin kuştineke ji her tinê we nebû ji bo wextê digirin dibine polîs dibine maşîna polîsan yan trombêla polîsan swar dikin li esl de Jîna bû be qurbaniya hurûra kurdaneyê xwe gelek jinên dike girtine li vê otobûsê de bûne dibin bo merkeza polîs li vê wextê polîs torînan dike bi jinan jinên dike kes deng nekiriye û jîna civab daye ewan çi bû tê jîna civab bersiva wan daye boya li vê barê ve li esl de bi gotina hindek jinên Fars ku digel wan hatine girtin li maşînê dibêje jîna qurbana hurûra xwe ya kurdane bû ew rêgileta wî qebûl nekir civaba polîsa da we boya polîsa şikence da hêj de her nebirîne merkeza polîs ketiye bi Kurdî li vê de ewe li esl de eger vinê wekî ewa wekî cereqeyek wekî ewa ku dibêjin kirpîtek bû hat lêdan şiqarteyek bû hat lêdan bû ewe li kîna nêzik çil û çend sal li xelkê ku li devleta Îranê hebû yan Komara İslamî hebû tolê lê heldin bi Kurdî meseleke lê de ew ye ama wextê tê bû ser Kurdan mixabin xwepişandan li seranserê Îranê bi xêret Belûçistan wekî Kurdan feqîr hejar bindest û li hîç evekekî hikûmetî de mumkin e berpirsiyareyekî hinde heta menteqî ji da çinebin li vê ji tund bû li roja ew de lêdan qetil am dikirin li Kurdistanê de ji veto ama li van du navçanan min pê vaye xwepişandan û serhildan siyasîtirin استراتیجیا wî diyar e şiarên wan diyar in taktîkên wan diyar in rojana tên guhorîn ve her pîlanek devlet didane berêvberên xwepişandanan li navxweya welat van pîlan bi pê van pîlana taktîkê xwe digorin ve nekariye kontrol bike tinê mihaba me Sinaj herbisaya Saqiz herbisaya dîwan dere herba şarê ne tû keçikek û serhildan hatine dikirin tê de şehîdek û yek car zorê tê de hene bi Kurdî bo devletê jî heta mumkin e bo gelek layinên dike de jî gelek mucize asa bû qet intizar netate kirin ku tiştekî henekî rû bide û devletê jî ew intizara çî nebû ama
کۆمارە ئیسلامی وەک هەموو پارچەی دیکە کوردستانی لە باکوور فڵان پاشنەیە زەعیفە خۆ کوردان دەبینن چون کوردستان بە هاتنە سەرکارە کۆمارە ئیسلامی لە ساڵ 1970 لە یەکەم ڕەفراندوم بێرە بوونە کۆمارە ئیسلامی نە هەربەکی گۆ نەشانە بۆ ئەوە بووان بوو مەسەلەیەک لە هیچ هەلبژاردنێکی کۆمارە ئیسلامی بەشدار نەبوو ئەگەر بەشدار دەبوون دەنگی خۆ وەساتدان و دەولەت بێ بەحەسە کورد گەدانەنا بۆیە لەبێ بارەوە هەمیشە ترس و خۆفاوی هەبوو لای دیگەرە زێدەتر نێزیک بە 20 ساڵ هێزن سیاسیە کورد لەسەر ئەستاندنە مافێن کوردان لە کوردستانە ڕۆژهەڵاتدا لەگەر کۆمارە ئیسلامی هەم ڕێخستنێن سیاسی دەکرد هەم شەڕ دەکرد بۆیە گەلێ کورد دەکارن بێژم لە ئیرانێدا سیاسیترین گەلە لە فارساندا حتا و بۆیە هەمیشە پشتوبەرانە خۆت هەیە و بۆ هەر ئەوەکێکە خودانی قسا خۆیە بۆیە لەبێ بارەیە کۆمارە ئیسلامی لەبێ بووە عقدە لە ئەسڵدا دەخوازە کوردە وا سەرکوب بگە وا بەهەڕشینە ببیتە بەقەولی خۆت بکەنە دەرسی عەبرەت بۆ هەموو دیار بەرە خودێ لە مەهابە لە دیوان دەرێ لە سەبتەس لە سنێ لە ئورمیە لەوان مەناطقێت کە کورد نشینە وەختێ تەقە دەکە بە تفەنگێن ساچمەی نییە بە کەلاشینکۆفە بە دۆشکەیە بە بیکسیە بە قرماسیە لێ دەدا دەکوژە و خەڵکێ دەبا بێسەرشون دەکە بە هەزاران نەفەر ئیرۆ ڕۆژە لە زیندانێن ئیرانێدا هاتنە گرتنە بێسەرشون و حاضر نینە بێژەن ئەمە گرتنەش بۆ ئیجازە نادرا لێ بەرە خۆت دێرە مەسەڵەن لە تارە خوا تەزاهراتە لە تاران شتێ دەکرد کچکا مازن فەرق ناکرد لێ قەتڵ لەبێژی پاسارژی کوشتن ماشینên polîsa jî agirvedانê me dîtin polîs bin berada hatine kuştin bi destê xelkê lê qet keleşînkofê kar nekir li Belûçistanê hûn milleteke we dizanîtin ku ew millete we mafê xwe yên netebeyî dixwaze wekî Kurdan wextê li loja eynî derdikevin biçine sokê hawar dikin slogana didin وەکی هۆوانە و وەحشیانە هێرشێ دەکەن لەسەر لە یەک ڕۆژدا نێزیک 100 کەس لە زاهدانێ کوشتن یعنی مەسەلەکە هەر ئەوە نینە کو ئەوە کو ئیرۆ ڕۆژێ خەڵک چ قەزا مەسەلە ئەوەیە دەولەتە کۆمارە ئیسلامی دەترسە لە نەتەوەین ئیرانێ دەترسە لە ئایندا خۆ نیگەرانە بۆ چون وەزعاوی لە ناو خۆیە ئیرانێ ئەوە هانەکیان دەبینن کەس گەدان نییە ئیرۆ ڕۆژێ ئیران بە خۆی پێ حەسیەت بوو زێدەتری لە 84% خەڵکێن ئیرانێ بە ملەتێن ئیرانێ جۆراجۆ بە فارسانەوەش دیگەلدانە ناخازە و ئیرۆ ڕۆژێ ئەوان کو پایگە هاوی یا نفوذاوی یا سنەتی هەبوو کە لە کۆمارە ئیسلامیدا هەر لەسەری ئینقلابێ هەبوون حتا ئیرۆ ڕۆژێ ئەم لەبەرە خوددانێدا لەوێداژی هەرفینێ هەیە لەوێداژی وا قەتیانێ هەیە لەوێ هەندێک نیگەرانە بۆیە قەت حاضر نینە مەسەلەن شل بکە چون شل بکە دزانە دێ هەلۆژە بۆیە لەبێ بەڕێ ئەمە مخابن ئەوێ کو تێنە سووکێ ئەو هەشتێ و خوردێک دەرسەد ننە ئەوێ کو تێنە سووکێ هێشتا کێمە وەکو چارەنووسە ئیرانێ ساز دەکە تاران وەکی کوردستانێ نەهاتیە پێش یان نەکارینە بۆی ئەوەکە بیان ببۆرن یان ممکنە نەکاری بن هێزێکی واسەت چۆن ئۆپۆزیسیۆنە فارسی کۆ بە هێزن سەراسەری دزانە نەکارینە وەکی لازم تەسیراوان هەبەیان بکارن هێزێکی زۆرتر بینە مەیدانی مخابن حتا تەهرانیش ئیرۆ ڕۆژێ وەکی پایتەختێ ئیرانێ پایتەختی سیاسی ئیجرایی و ئیداریە ئیرانەیە لەوێ هەروەکی کۆ ساڵ 79 هەر تەهران ئەرتێشێ سکوت کرد ئەنقلاب سەرکەت و ئیرۆ ڕۆژیش دەبێ حتمەن مەساوە بۆیە خۆپیشاندان و سەرهەڵدان ڕۆژ بۆ ڕۆژێ هەر هەنە زانینگەهن سەراسەری ئیرانی بەتەواوی تەحتیلن و مامۆستا ناچنە سەر کار ئیدارەجات تەحتیلن مەدرسە بەکەواوی تەحتیلن کۆمارە ئیسلامی هەندە ترس و خۆفێ لێ لێ کۆنشێ موشەگەن دوورهاوێژ دەهاوێژە ئەحزابێن کوردی و ماڵە خێزانە دەدا نێزیک بە 5 شەهیدێن کورد هەموو زارۆکن یعنی زارۆک بە معنیا ژێر 18 ساڵ 16 ساڵیە 13 ساڵیە بەرە خودێ زارۆکی حتا 7 ساڵەژ ئەم دەبینین بێ هەنە بە کورتی ئەوانە هەموو بووە باعسی هەندێک
دنگدانەوە هەبە لە سەطح دنیای و حەولا ویژەوە لە کوردان تەقە بکە موشەکان پۆژ ئەحزابên کوردی بۆ ئەوە ئەحزابên کوردی چون هێزا پێشمەرگەهنە بشنە مەیدانا شەڕ بێجە شەڕێ من دەگەل هێزن چەکدارە بێژە خەلکێ ئیرانê parçên diye Îranê hev digel biqewlê bin teziyet helavan yan biyolojiyan şer dikin boya carê meseleyên navxwî de bê hemû qepat bin ew kirin lê ehzabên Kurdî jî nehêla nav pîlana wî ser bigire eva li vê barê ve xelek bi xwe tinê rehberiya xwe dike rehberiya wan ku bêjin îdarekirina wan xwe pişandanana hemû rêxrawên navxwîne ev ê ku gencan pêkînane jinan pêkînane xwînkaran pêkînane bazariyan pêkînane ewana xerca wan ji hev xelk bi xwe dikêşine li vê barê ve teqrîben li Kurdan bi tewamî ditirsî boya serhildan li Kurdistanê roj bi roj panberîntir dibe ve hîviya me ew ye ku bikarîn li parçên dîkeye Îranê ew tezahürat bike te asta Kurdistanê eger geşte asta Kurdistanê mumkin e îdî payên esliya rejîmê berev hilweşîn biçe li wê dîke de ku ewa me got li setha dinyayê de jî Komara İslamî bi tewavî cêw pê xwe nene ewa ku peywendî heye Rûsyayê digel Çînê ve digel Sûriyê ku Sûriye wêbiya bargiraniyek ser milêvî ku hemû xerc û mixaricên wî evekî mamosta got hemû Îranê xelkê Îranê gelê Îranê birsa dimirin nanmiye ser sifrawan parê Îranê bi tewavî hatiye xarê ku eger tu bixwazî biçî tayek birincî yan kîloyek bimînekî devî torbeyekî parê Îranê geh xwe bê dîsan tu nekarî têra rojaneya xêzanê xwe tişbînî bo ser sifrê ama ew pare ew imkanata ew neft û gaza ew filanana hemû li rêkên Iraqê û berev Sûriyê diçin û dewleta Sûriyê idare dike ewana bûne bahsê wendê ku hem gelên dîkê Îranê û bi taybetî Fars û ehzabên dîke ji lê piştî bikeve îdî bara ambargoyên aborî jî li ser yên Amerîka û heta îro rojan bere xwe bin hêdiyerî Awropa jî hatiye serxet bi Kurdî heysiyeta Îranê heysiyeta Komara İslamî ya iqtidara Komara İslamî qudrata Komara İslamî li wekî newşiyan nîşanî Amerîkayî û Awropayî ya dida îro rojê ketiye jiyet bisyar îdî wan tiştana lê nahêne qebûl kirin min pê waya roj bi rojê ew fişarana dê ew zextana dê zêde bin ser Komara İslamî ve çiyê derekî û çiyê navxweyî ve hêviya me ew ye ku ew şorşe destkeftê dû dê hehebin و اگر حتی خدا نکردی نگهت سرکتین جمعی کمار اسلامی دی او کمار اسلامیانی یا کو جاران پیش شهید کردن جنای مقتدر بود لناوچه ده بله گلک سپاس کک مراد کک رستم yani bibên yek her çiqas nel mehavadê ve jî rojane di nav van pirsa dişopîne û nêz ve dizane û li wê derê ye û hîs dike û pê nefes digire û nefes berdide ez ji te bipirsim ku tu li Skandinaviya û di nav ber Kurdekî ku dilê te jî ji bo wê derê lê dixe tu wiha û xas dûrî çawa meselê dibînî û ez hêla te ya rojnamevaniyê jî dizanim ez bawer dikim min rojnavaniya xwe jî li ber destê te fêr bûm yani bên erê îcar te jî belê îcar em yani tu tiştê ku tu merak jî dikî dikarî bipirsî ji Kekrostem belê kerem ke والله مامۆستا ڕستەم gelek xweş di saetayî xweş behsê bûyerên vê dawî yên aktuel kirin ku rewş şikê derê hatikê derê û nûke li kê derê ye yani helbet yani çawa bejî îro wekî agahî em bêjin ew ji me pirtir rewşê zane germa germ saet bi saet jî muhtemelen dinya me yûbiye ji alî peywendî danîn û transformasyonê û île komûnîkasyonê
لو ماجي يعني قلك هجايش بومك وان آگاهیات ده و آگاهیش کتد به ام جی ما مستویه ما مستا دروشا ایرو ده برسن ام چند پرسنه يعني از دخوازم براستی اوانجی يعني اگر ما مستا کار به بومرکی و تماشاوانا یا ام ای دور يعني دسر ما تشت بيستنا بدورو كوري وبديتاي ام تشتا نزانن لو ماشي يعني اتخوازم او تشتيكو اد برسم يعني تبي ايه منجي محتملا ايه تماشاوان چارپل مدیای بینجی اتخوازم هنك جي سروان برسا جوان مستبكم كاربه بوما اوان مثلا شروع بك ام كيف خوش ببن ليز تشتكي يعني ام زانن ما مستجي يعني زانو سياسة بارتي يا بارت ديمقراطي كردستان وبارتي اندونيسيين كردستاني نشان ددن و بلاني خو تكتيك الجول نشان يعني دخواز واج يعني دخواز مثلا فدرالية السربية اساسي بروجرام خو تشيكرنا يعني افتبه معناه يعني مسألة دبي بإيران بقشرة اگر چارەسەریەک نەیدیتن ڕێیەک نەیدیتن و بتایبەتی وی وارێ قەلبێ ڕژمێ ئەگەر ئەوەک هەلنەدە سەری هەلدانەکە جددی و ڕێکوپێک هەلنەدە و ڕژمێ نەخینە ملەتێن دنێ یعنی چقۆ دناو خۆ دە بڕێکوپێک بن و دلێ وان چوک سەروش نورمالە ینی هەم زولمال سەروان تاریخیان گەرەک کوورە و گرانە و دڕندەیە ئەv هەمی ڕۆژە ینی ژیان شکل دەدە ژیاناوان و بیر و باوەریاوان بێ ئەوێ ینی گەرمترن گورتترن لێ ئەساس ئەمزانک ینی قەستەمیژە ینی حتا فارس ئەم بێژن دنا فارسان دە مەترۆپۆلێن ئیرانێ دە پایتەختە ئیرانێ دە ئەو دەرنەکەوە هێزەکە کار بە ڕژمێدا ئەو نەبە يعني یەک ژێ چارەسەری وێ معناک و ڕێژم بکەوە وێ دەرنەکەوە يعني پەریفەری پڕ زەحمەتە مەرفکارە بەلکی بەشێ خۆشی پارچێ خۆشی خلاص بکە حتا دەرەجەیەکێ يعني هەلبەت دۆرۆ دەر و دۆرا کوردان و ئەمزانم چخواست دژمنێن هارێن یەن خورتێن یەن ku gava rejim bixwe nikaribe hinek jê wê rolê digirin serxwe yanî rola ku rejim nikaribe rola rejima Tehranê wê bigirin ser milê xwe berê xwe bidin Kurda û wê bixwazin wê serî hildana Kurda û tevgera rizgarîxwaziya Kurda hilweşînin eger ji merkezê tiştek tune be yê bi vê çerçeveyê mesela bo min gelek merexe di nav rejimê bixwe de em bêjin dibendî sêbendiyên ya jî krîzên ku karibe rejim ê serdest ê desthilatê sist bike parçe bike em jî bi vê manê mesela bûyer hene eger hebin Çîne a duya muxalefeta Îranê yanî qesda min Faris milletê din jî helbet gelek muhîm yani çawa Kurd roleka wan esasî mîm heye Belûc bûya wê Ereb û Azerî mesela li wê derê di nav wan de çi tevger hene wekî din mesela yên me bihîstin em bêjin mücahidînê xelq berê hebûn îro di çi rewşê de ne peywendiyê wan bi Kurda re bi milletê din re daxwazê wan ya jî hatina wana ku karibin rejimê cîlê teng bikin bi hêzê din re heta rejimê bixin hêzên viyayê mesela behsa kurê şah yê ku baz dabû Amerîkayê Rza Pehlewî bawer dikim gelek jara di krîzên bi viya wayê serî hildana ya jî tevgeran de ew jî dixwazin navê xwe derxe bawer dikim televizyonê wan û ragihandinê wan jî hene yani mesela evana kîne çi ne çi xwase ya îro çi dikin peywendiyê wan bi Kurda re çi ne yanî mamostekare çi bo me bêje ez vê me merak dikim ئەوە کۆ ناو خود دەستگەها حاکمیەتێ de yani devletê de ئایا çi باو deste û grûp fraksiyon hene hûn baş li min baştir dizanin ku li devletên otorîter yani avê ku dibêjin dîktator kes nikare qiseyekê bike bi taybetî li Komara Îslamî de
دقال دولت هي دقال حاكميت هي ارتش هي سپاه هي نظام پلیس هي دادگاه هي همون تشتانه هنا گوره قانونیت خو قانون آن چنده نه انسانانه چنده دیجیگلیانش دقال به هندی داشت قانون خود جشتار روانه چون کس نکاره چی چون ل سیستم کمار اسلامی دا کسی که هی سر و قانونی بجنه ولایت فقیه یعنی خو امام زمان دزانه خو تنه لمقابله خدای دا بر بسیار دزانه و کس حق نیه نه لی بپرسه نه لمقابل دا راه واسطه هر کس لمقابل دا راه واسطه هر کس لی بپرسه دبیده دجی خدای و نهایتا اوی کد بینید دبیده مفسد فی الارض او دقال كردان وقت كردان قلنا نه يدين لك صالة احنا حفتنا هذا يدين كرد لأصل ده اللي دا وان ده المفسد الفرقات دجي قليلا اگر قوان شيبا ممكن نهلن كردك لغوشالات دارمية المقابل پیشتر چاپ سازی ساز خدن لنا سیستم کمار اسلامی هندک بکاتن سال نحوه دا بکاتن بکردی گلک خلکیجی امید بیاگریدن گلک لاین سیاسیج امید بیاگریدن گلک روشن فکر روزنامه‌نگار و حتی دولت دروجینارو و بتایبتی دست حتی آمریکاش حسابه که جازور سر هنده دکر نهایتا ما وکی کرد ما گو او تشتر چنابه چون حتی سیستم ایدا ولایت فقیه با کس نکاره قصه کرد و مالی جینه نهایتا لسردمی کو چاپ سازی خیان اصلاح طلب نهاد نصر کار خاتمی به رأی که هر مازن رأی اینام بو بر سر کمارو پاشان گفت مجلسش بدن مجلسش دانه دا سیر و بول مجلس آوی دا دخواستن هندک آزادی روزنامه‌نگاری زیاده بکن یان پیشتر قپات کرده بود به نامه که خامنه‌ای با سر پارلمان کوی ببین مالای پاشان اپوزیسیونل ولا مال ده حتی به روزنامه به نامه که خود گهل کرده بنده دستور کار پارلمان توی ده بداره او بود او نامه رهبر ولایت فقیه حکم حکومتی و تازه قابل بحث نیه و مسئله که قپات کرد و هی خونه دانیده به کردی پاشان مدید اصلاح طلبیش اصلا اوانی دیرگاه ایران لسر نتوین دیگه ایران و بتایبتی کرد دیگر ولایت فقیه هیچ فرق کنه و باره مخابن روژن ممکنه لسر دستهلاتی بخو لسر او قدرت ایران که بگرنه دستی خو بال نو کمار اسلامی کنه دیار سازمان دراو مینن رخراو مینن فراکسیون اکوان ننن هد خانکی وکی را تیگوت نو اصلاح طلب نو رنگان بخوی وکی تعاطر که پیدا لایزم بخوی نو سیستم سیاسی خود دنا تشتکی خانکی وکی اوکو عمل پارلمانتور ترکیه را دبینه لإيران دا أوا خطا صورة ننا ولا بقول بري كنت دوام دكي من تشتك بهيست اتخوازم ويب برسم يعني راستيا و شدنا رژیم ده يعني مثلا دو وقت الشاخ حفتي هذا يعني شايتي ده دخاله داوود ده نقطه داوود بلا داوود عسكر رولت ليست يعني شبوه الوشاندنا شاه وبازداناوي بناء عسكر بخود بندي وسي بندي تشتيوها تشيبون هناك الرول ليستن وبويد مثلا بو جاليري وكتناف خلقي سريه الدا انفيجن ديتن كو رياك عربي ديتن مثلا مقالك خواست از بزانب يعني دناف جيش ده دناف اردوية ده اردوية نظامي ده يعني احتمالك وها يعني بندي سي بندي نام عسكر هذا يا نرزاي لهم حتى مثلا تشتكي دني باسلوب ولا باورتكم çünkü تي قوتن كو يعني نجي كو باسدار هنا جيش نقرا رولك عسكريه برمزن بليزه يجي تي قوتن مثلا چندکی بری نظام که یا ما بناف پاسدارم بخوده به آل ششتری یکی ششتری یا جی فرماندار ششتری یا جی باجاره کی دم بلکه مشاشانا بیرام دمابه يعني مخالفت خود گرفت يعني وکی ناب خو اشکره کردی گویی کو اف گاوین کو بیو اوی تن اویتن يعني دیجی ملت شاشن اما چه راستیوان هي چه قاس جدينا تشتيوها هنا ناب يعني كريزا ناب يجي بندي سي بندي ناب رجمي ده نومستا
اگر در زمان شاه سال 79 بیجی هنگ یک سپاه بود و یک اردو بود و او اردوش مسئول وی بود فرماندار وی بود وزیر وی بود وزیر شر یا وزیر اصلاح سپاه لی شاه وقتی ایران جهلا به ناو سفره که کرد اصولا نوع سستی کرد ناو دام دستگاه حکومتی هیدی انسان وی سردنی هم زارو جمله مرزانی هیدی حکومت برام نمانه ده و ما بو سربند عسکری بیجه آیا نه و عسکر پادگانه که لطاران بود هم میدی خلقی نادن و من قال انقلاب بکن قال خلقی دوید و نهایتا رژیم تو حالا دیگه ایدی شر نکن لیا نها از اردو هیا همان اردو ارتش کن بجنه ده ارتش او هیا مقابل دا سپاه پاسداران جی هیا قدرت اصلی سیاسی و عسکری و مالی و آبوری یا اکونومی ایران همون لجه دست سپاه پاسداران لم بر خود خاطنا هذا بسيج او العراق را بجنه 8 شعبی بسیجی به هزاران کس به دیان و صدان هزار کس جگدار کردن اوش بردان به لباس شخصی به لباس عسکری لنا خلقی دامن نه لنا وایکن به کردی امانه همو او هزانش همو مثلا وقتی چکنن رابطان له جدایه یکدو کنترل دکن او کدو یکدو دبرن بویا امکانات چنبالی چیبون اگر لا که عسکر بخوازه سوینی و دابلین ارتش بخوازه و تشتبکه قال خلقی بکه ممکن نینه مپیوانی نه او باوری هیا چون اول ایرو روجه رهبری اردویه که همو اسلامی تدرا و سر به نظامینه نه باوری هیا نه اگر بکتش دبیره و نبکه چون دیگر هزکی نزدیک به 100,000 کسی سپاه پاسداران به تانگ و توپ و طیران روبرو ده و امکان ویندی اگر روزه که چیبه نه که رژیم ناهلوشه مپیوه توش شر ناپویده ببه لی از ولی بچک دور دبینم اندک هرچند از ممکنه وکی کردک ونی آوات همه به آرزوی همه به تشکانه که چیبه لی بو اوا فشار و کشتار لسر کردستانی گیم به او نف فاصله تشتكي او تونه نه فرمان بر نه پشتیخانگی حتی ایرو روزه چرنگروی ممکنه بلکه چطور اون بحث مشاهدین و مثلاش طرفدار الشعب بلکه وقتی ما كنا لوما بقول ممکنه فرمانداره که عسکری در پسیت نما و فلان نما و لجه که وان تشتانان بحث کرد اما بین اثر اپوزیسیون سراسری ایرانی اپوزیسیون سراسری ایرانی تو خود زانی نزدیک به دوسه بالا او كنت بحث كرشا عندك قایگاه که سنتی خویا سردم بابی خور المايه و پاره که زورج وقتی خوب برن لامریکا وانا دام او کرن ایرو روزه پیوند دزگه که راگاندنی بخودانانا دزگه راگاندنی قوی بخودانانا و پیوای دکاره نقش رولاوی هبه بتایبتی سرهلدان امید مایکی لگه دو شارنده خلقی هندک خلقی جوان فکر میان چون بود راگه هم پشیمان دنشا بگره و برک هندک خو اوه که خو بله خلق متخاضر میبین و نل ناو بالت شاداش چند بال هنه یک دنگی هیا والبال چپ اوانش اوان کد بجنه چپا سراسری هندک نوان داجی هیچ یهو گرتن اگمینه چه برنامه و پروژه و اوا کد بجنه دا بود دهاتی ایرانی چه دستی آندانی نه دیتا یا مجاهدین هیزکی وکی هیزک هم چکدار بود به هزاران شهید بی هیا خبات کی زور کرده دیگه الان مقابل حمله سطح دنیا و حمله ناخو ایران هندک او نفوذ خویا او کی هندک گیم کردی لیسان هیزک کو دکاره حسابی بکه او لب عراقی داهم عراقی کشتار کرنا در ایرو رجل آلبانیا لون ولات اروپا روشالات دا هاتیه دامدرانده وکی کمپاوان هر بدره دیدگاه وان روزانه جو و سردم خودش که دیگه الحزب دموکرات برای کتابو لسر مثلا ملی یا نتبعی کرد
نتوين ديلا البحث كنا أوان دقال حزب الديمقراط دقال نمر دكتور قاسم نور لسر ما في أوتونوم ياخذ مختاري قرارداد كم ذاكرنا ووان روجانا رهبري وان قصة كال سر تلفزيون دبجا أما هيش باوري بيوي قرارداده ما باوري بيوي عنده كو آزادين سياسي نتوي وآزادين تاكي لإيران دو دولتك لايق به خب گریدایی به ما فیلم مرود دانه لمقابل نظام فلان بهمان انا بیکو ایرو روزه کو خلکی مطرح حمله به باوری ہے و لسر و حمله و ایران بشوی کی فدراتیو و ریوا بچه و حمود پشت بدنگ خلکی با او امزاوی هيا هم بالما هيا هم بالوان هيا ل سبای روزه به تا حاکمیت ده چون با او تشدیه مپیوای نابع آیت الله گیری چون او ممکنه بالندگی ایران داشتن اما بنمال الشام وحتى عندك احزاب الليبرال والديمقراط مخابن بوچون انوان لسر مسائل نتویه نتوین ایرانی بخاسمانی کرد تقریبا دکارین بیجن دیگر کمار اسلامی چه فرق نکرد بویش اواکو حتی ایرو روشه هاو گرتنك لناو هيزن نتوائي و هيزن سراسرية بيك نهاتيا ببتا بريك جبهيك لما ببتا alternاتيو بو كومار اسلامي بيك نهاتيا اوه چون كرد بيجا از چما نا جبهيك يداكو ايرو روجه معلوم ببس بي دوغاتي سرکار بیرو هزراتا در حق کردان چیه در حق آذریان چیه بلوچان چیه فلانان چیه بویا حتی نها حاضر نینن بیجن لإيران دا چند نتوهنه حاضرين بيجن مليات هنا تبيجن ملات إيران هنا تبيجن قوم هنا أو قومانا جو مزايق تعريف التمجيد أكيد كيف بدأ خود كله إيران رجعي نا كرد نا بلوچ وممكن السباي رجع نا آذري ونا عرب ونيلوان قبول ناكن وبخوش تزانن روشن بير إدوان يعني أناليز كر إدوان قلا جارة تبيجن سال هفته نه مثلا کردستان هم مخالفت آمد که شر آمد که ایران رجع 6 کردستان میته و باره حتی هندک اپوزیسیون کو اروپا نشین مخالف به هندینه کو کمار اسلامی حلوشه مخالف به هندینه کو اوایو چون دبیجن هندی نتواد بهلوشین کمار اسلامی نتوین بندست ایرانی ده بکار مناطق خوب بگیرن هندی ده بده مشکلی که مازن ایران ده پارچه پارچه به کردی دخوازن تنه دست حالات بگوری یعنی اردو هر خوبه سپاه هر خوبه تنه آیت الله بشته کنار و آیت الله کی کراواتی بیت جیما این روزه خانه کیه تقریبا مخابن اول بویا امتیاز کیش بو مانوا کمار اسلامی لعرض 43 سال بگوریده دنگی تنای هم ممتاز دنگی تنای مگو بله مگو که مراد پرسنته نا من طبي ببورة من او كركو نعم صعبات كر ولا قالك من مراختك براسي هي من مرب كاربه بشكل زانبه راسيونال مرفجي بفكره يعني حماسته ويدتر مرب كاربه بفكره كرم كتجا هسته ما وصايا بخوازن ودري مخالفتك خرد کو کردان آس بکه و وقت ملت بحث بینه هبه و سبی روز شانس وانه کو ورن سر حکم هبه و مخابن وك بشر دلنا بفكرة وانا حريمة قالك مازن دستي روجاوا ريفابريا خسر روجاوا يعني هين اساد ناخوازه زمان کردی کو به زمان پرورده تک قانون اساسی يعني دورا هبون نبوناوی این نداره يعني بله راسته ببره اگر ایزنامه بده ای خواست بسه گوتنا دوی باره ده بيجم يعني نه راست سر يعني روشلات کردستانه لی وکی نمونه کاره بومجی اوه به يعني حدود ما راسون ام چوار راسونال بفكرن بشكل او جي مهمه او تشتي كنت اقول قال لك راسته يعني جو اسات تقول ناخذ تكفى قانوني برشي ما يدنيجي حتى كردستان
هريما كردستاني إيرو يعني رجما بغداد تبيكو كرد شركة حكومتنا تبيكو إدارة قالك جارا بيوان ونكار بمشاجي قالك دارت كافن دبيجين يعني كردي ناخوازن هبا دزقين الدنيا حتى الكركوك كردي قد أخذك يعني أقواس كارن بيج بكتن أقواس ببروابن يعني إجبرويجي يعني يعني كرد هبت راسيونال دفكرن يعني تجربتك ما هي أساس يعني قالك جارا قوا فرستي بيجم أنا إيراق قوا هلوى أشياء يعني بيشتكوا حكومتها أمريكا يعني بيشتكوا أمريكا هات وإنجليز هات بهذا مثلا كو رجيم هات هلوى شاندن يعني رجيم هات هلوى شاندن بعث بلابو أردو بلابو استخبارات بلابو هر دربو كافل يعني و إيراق تاريخ أخوده يعني بيجين شركي نافخوي انقلاب عسكري انقلاب بعثي وحش صلاة شر القل إيراني مثلا كويتي وقال لك يعني هزيمة مظن هات بسري رجمات دولتها إيراقي ده تبي فيجي أقوس هلوشيا يعني بيجبو ما دبي أم بفكرن يعني شما أقوس هلوشيا وأقوس بلا ولا بوجي كردان نكاري دولتك مثلا سربخوش جبي كافلي درخن يعني اللي جيك أورشم أقوس هلوشيا دمك يعني هناك أكتورين دنيا كتن رولي ريل بر كردال قرتن حتى عم في داويج في مثلا كركوكي ومثلا عم يستدي تشيلي كردستاني وهمي كردستان دستي هريما كردستان دستي كردال دبو او سدي تشيلي او شو يعني اوانا قاوا هم بفكرين يعني مثلا راسيونال فكريني راسيونال قاواويتني معقول قاواويتني جي يعني ادبي شو ما قالك مهمه يعني جارنا مرف يعني كلام مرف بخو يعني باري خو السفك بفين خيالي او بكك يعني بيكو بفكره يجا اي شكل هي جرانت بسرسري مرف ده بي يجبروي يعني اوان تشتيكو من جماعه مصطفى برسين وبيج مثلا راسونال فكرين از همي جرب في وارده يعني از قال لك جرى جيكو هركس بر بوزيتيف بر هيجانه از مخابن يعني ادبجم قالوا چه خطر چه کورت چه کندال پیشاوی اوی انا کوکاره اف جوش و اف گاوین خوش نیوجوی بمینن مثلا تبینی هنر یا وای مخابن اجواك تاد فكرم كك مرات اجي هتم از کارم لما هري سوی بوزيتيف تاجي از نقطه من نيجاتيف لازم يعني عاليه اي بوزيتيف شخد مشاه بسر كذا اساس او خطر يكل بيشيا مرة او كورت وكندال وماين او تشتي كل بيشينا واموال نابين اساس او برتالي كان يعني بالك يا كروستا والله هو ما مصطفى بحث كر حمود درسته هو مديت عراق خرنما ذاتا ایرو روزه عراق خرنمایا اگر برا خوب دیتا او آوادانی و راحتی و آرامی دیگه لونده داشت که مگه گازنده جل اداره حریم کردستان هل اداره کردن و عاطی خدا دیگه لونده گلک پیش کردن گلک باش انا حتی قل سیاست گذاری دا دیار دیگه لونش گلک گلا آوک اما او چی کرد لسروان کاولا نشم بخو مالا که چکن دیاره ژئوپلیتیکا کردا وصل مخابل او ستاتيكو يا سيوري ولوزاني او صح او ستاتيكو دمشق يعني ده مهم بلا او حي او هزن سوبر نتويجي هزن دفريجي او هم هزن دوستو متفقين وان يعني مثلا كلمه متفقين وان بمعنى مسلمانتي شو متفقين وان بمعنى ناتو شو متفقين وان بمعنى نظام او شبو شانغاي بو شبو بلا تشتكي لي رأوية يعني او هنو ناهلن او ستاتيكو خراب كيف أعرف تشتكي لي رأوية تبرا خب دینا باش خلوشين صدام أمريكا خوينك يبجار زور ليتشو خرجك يبجار زور كر ودخازة عراقي حمية هبا عراق لعصر ده هم او بايدينه بهاد برلمانتوا كردستان يبي صالح قصة كرقو از موافقه به هندما طرح بايديني كد منشور ناو دركه كو ايران عراق بابا سي دولة كونفدرال وكا كرد بجنه بجنه وقصة
كنت خلينا ده يعني سياسة استراتيجية أمريكا أو العراق حموها شو نزانه العراق تنه بكردان دي بالرأسية بمنه بله بس ناجنابه بله ودزانه كرد جدابه باشور عراقي كو أكثرية حرب بقواتي هموش عادة كوا بالرأسية إيراني دست ایرانه بله والسنش وكاتيا كبيرة مرسلة وحتى تشاخل الأردن ده بقية توز غبار شهر يأكل بدأ أمريكا يعني مثلا كلي رأوية برا خب دیدم ل 16 اکتبر وقتی او هروجما بسر کردها چه بود یک عسکر آمریکایی لجریان شر ایران و عراق و بگل آمریکا دا لکردستان نهاد کشتن بگل داعش نهاد کشتن ترورک در حق وان نهاد کرن بمبک لماشین ترمبیل من بنکه و بنیات من دا نهاد تقید و کرد به دوست خوی هر صمیمی دزانی و ایرو روزی بر روزواج بشه برای خودت بشه از بویا کمگار روزوات کم چونش شر داعش هره تنه بو خاطر کشتنه بشتا کرد روزوات گره بو شر سبای او عواقنا منه ممکنه بکشه لر روز باشور داشت تقریبا تشتکی هانگی اما یا باشور فرق بکن برای خود دانان هلا 36 درجه ای که سالا بسر پشنیارا فرانسا و انگلستان سازمان ملل دخاطه کرن هیلکی فساد دانایه که کرد به منت نبه دنادکاری کردو که هندک او ما مصدر بود 40% آخر کردستانی تیره او بخشی دستیم ایرو روزه دبود تشتکت که ل 16 اکتبر امریکا رسما رای گهاند از مخالفه ویمه و گوت چیش هرشا بغدای با سرپولری ام به طرف ترامپ فساد حتی پشتیبانی تلویزیون آسان یعنی چی؟ یعنی بگیره یعنی هیرشی بود هیرش تنها هم بغداد نبود چون بغداد تنها جرأت نکرد حمله کرد کردن قاسم سلیمانی به همون هزار سپاه پاسداران هات ترکیه به همون دیپلماسی خو راگاندن خو شر روانی خو دستگاه میتین خو حتی میدانه و اوجا شر را خاطر عسکرین عراق راکرین برن دانان باکور کردستان برز دری زاخو و زاخو بگیرن و عسکری عراقی دانه لحاج عمر انا وکرن لکی داری وکرن یعنی نهایتا گشت در نقطه که دی وقتی که همه او 40% آخا کردستانی گرتن اجازه دا امریکا رو راست دیاره به یک روز زبر پیشمرگجی که هم رکا کرکوکی و هم لای موصل مسئله که هم کنکر زانی دیتا شرکی ماستر و بوی امریکا غادتی رو هیلا 36 دیگه واسه وکی خوب بمینه کرده شانس بون به دولت سر بخو حداقل لسر سال بهوری ده شانسی آن صفر بو ایرو روژه جمع پیوشته هر صفره یعنی هشتا تیگهشنا نتوین کو ام ببیجنوان برا تیگهشنا کی کونه پرستانه او حبونا کرده پنبونا خود زانن او نخوازن کرد ببنه استودیو که هبن کو دیگلوان وقت جینارم بشی ایرو روژه اگر به ترکیه چه به ایران چه به حریم کردستان به تواوید بگیره یعنی اوانی بیجه روستم دموکرات دشمنی میامیلی دم بکشن موشگاه دیپلم ده آگه لحظه ده اوه تو ده جرگه حولیره او نشد حبونا حولیره قبول بکرد لی چون حولیره هندک پشتیبانی آمریکا و اروپایی هست به نویرید خوله بده چون زن شر گر بیتا کنه او ده ممکنه جواب بدنه او الوی باره تقریبا اروپا و امریکا بجنه کردن هر به هنده دا را وستن و دگل حولیره دگل بغدایش بسانه او دنه کام کرده سر بخوری نخوازه و کی مثلا مشهور کردیت بجنه کردت چود خوازی بید دو چار انسان هر کرده که تو بجنه سر بخوری دخوازه لی موقعیت ژئوپلیتیکی کردی و خلکیه دور برید و همون تراشن او کردیه که ساده بجنه همون تراش و گرگ و ورچه تراوستانه تو هدنگ بکیش حمله داده اول کردان کارینه حتی ایرو روزش پاراستنا خو فرهنگ خو کلتور خو آخا خو کارینه سر پی خو راوستن اشد بلا بود دست خوشید بر بو الوی با هل ایران داشت سبای روزه وصایا او برای من عراق
او برین ترکیه ولو آخا باشور کردستانش ناگهیده باشور کردستان روشلا ناگهیده آوین آسا نهایتا تو مجبوری خواستن خود گل ناون داوی ولاتی ری بخیر دنا هیچ کردک و همون کردک مگود بیار علنه تو بیجیم سر بخویی با کردن حق روایوانه هم دو بیجنه اپوزیسیون ایرانیش باشوریش دو بیجنه بغدای باکوریش دو بیجنه انقره لی تو چت خازی تشتکه او حقیقت چت نشات داده او تشتکی که تو گبی ایرو روزه مجبورین او خو ادبیات سیاسی داده بیجنه دا ام کرد لمیدان ماین داده چین دبی وصا بچین او ماینانه نتقل چون حتی لماینه که تی پری ماینه که سرکاته بله بیامن شانس طبعا مسئله چون تشت استراتژیک بیامن شانس کردستان ایرانه شانس کردن ترکیه شانس کردستان عراق بهتر یعنی اگر مرو الپروسنتیخه یا سرخبونی هیا حقیقت الپروسنتیخه عراق جوکو ایران مازن نبه جوکو ایران بهتر مازن نبه و بین تماما نکبد بین اواشیه کرده وک بالانس وک رستم گوت yani وی اوت کن yani وک بالانس کو عراق نچبر بی ایرانه به لی روژان کو هرم شرک مازن درکه و او ایران مازن کو بیشن هر تم پروبلم اجبو دنیای yani از باور ناکم او در فت چه به وک عراقی چه بو لوی دره وان به ایران بشوته yani به فارسان بشوته yani از دوی قناعت دامه لسر ارتقال قناعت دادنی من لسر ایران اجي متكي باشا ما مصا حتما ادویم کردستان سربخواه به ایران دست بید اره اجازه بده نه چون کردستان ایرانه برای خود اسرائیل دشمن سرسخت ایرانه ایران سود قرآن دخول کو اگر پیچه به آخوی پروی بحری اتو برای خود مفسره اسرائیل جو مخالفه سربخواه یا کردستانه نه در ایرانه چون او ایرانه که یک گرتی دخوادن همون دستوان داره مثلا که دیره چون دستان اصلا اینجا ممکنه ها برجاندی کن سبای روژه بگوره برجواندی و خاصه منطقه دولت کچکه بند منطقه و که عربان اول تشتکی گیر لی ممکن وقت اپنه مثلا که اوه یکو مخابن مرکا اوه چینه مرکا عثمان چینه لی ایران این مزنتر بو پرچه کرن هاتن حتی برا ترکیه yani بجن عثمانی هین مزنتر بو پرچه کرن هاتن ویداری لی عراق جبو کو ایران خورد نبه پرچه ناکن لی ایران بخواه پرچه ببه نخمه جبوان yani جبو دنیا اوروپی و بجن دنیا روجاوا neyse من مسئله پر درش کردم işte استراتژیک بیلم مجاره ما هین دشونا خدانه و وقتی دهرکه و نهادا بوا ساعت و 20 دقیقه کو او لی مجاره ما هری سرکشی کو ما مستر رستم کبو میوانه خو مثلا روجلات و براستیجی مثلا روجلات کردستان د مدیا باکور کردستان دا زیده نای شوپاندن دسته یکمین جبروی مبیاد درفت دید و ام دخوازم پیش روژه جیش باکو تدی باکوری کرمانجی آخفن ام دخوازم yani کسی کو کرمانجی کاربن بپیون و کو کردستان روژلاتن و روشه نزدیک به شوپینن ام دخوازم کرمیوان جبروی ما چند جارا برس على قادری جی مکرو میوانه خواه بله ام درباسی مجارا خواه سیم ببن ترکیه اف چند ساله به هنجه تا پکه
کینگت خوازه ایریشت بسر عرده باشور کردستانی هم به ریا بالافر درونر و هم جی بهزن بجایی قادا ایریشان نتنه سر حدود هر دو آلیانه منزلا ایریشا دگه سلیمانی ایجی Türkiye netene eriştike her oha erde başvuru Kürdistanê jî işgal kiriye. Qandî tê gotin li dor heftê herêmî qereqola ava kiriye û hemî qereqolê wan bi leşker in. İran jî kingê dixwaze êrişt be ser baregehên partiyên siyasî yên Rojhilatê Kurdistanê. Tenê piştî xwe pêşandanên vê dawînê sê cara êriş biriye. Herêma Silêmaniyê, Koyê, Pirde, Hewlêr û hûn herêmên din. Çêkerên raya giştî ya dinyayê bêdeng in. Ji ber van xwepêşandanan dawî ku li Îranê û Rojhilatê Kurdistanê rûdane dewletên Yekbûyî Amerîka, Yekîtiya Ewropa û hin welatên Ewropî dengê xwe hinek bilind kirin. Hûn helwesta dunyayê hêzên hevpeyman Yekîtiya Netewa û Yekîtiya Ereban Konferansa İslami ya Rayadarên Herêma Kurdistanê û partiyên siyasî yên Kurdistanê çawa dibînin. Kek Murat îcara em tişte dest pê bikin. helbet Bizan pirsat pê bikirin. يعني لكردستان يعني اللي سر روشة كردستان إيراني يعني رجلات يا اللي تبعي مثلا كردان Tevayî. çünkü dur da خصوص باز Lê piranî jî mesela ana ya Rojhilat ev e lê tevayî. yani dünya helbet yana gelek meselenin dinci hene yani merv gava bala xabde hinik strateji u planên li gor berjewendiyê dewletan tên gerandin îjadina van de gava dewletên zilhêz yên süper berjewendiyên xwe tayîn dikin di asteka hê bilindtire ya global de tev digerin û peymanê wanên yani dijminê hev bên jî peymanên wan ku çi em zanin û nizanin jî hene evana jî tesîr li evê dikin li berjewendiyê wan yani çend çi qas bilind dibin çi xwe bihêz dibin ew dîtina wana ya duwarê detayan de li ber çavê wan qîmeta xwe qîmeta wan dadkeve berjewendiyê wan ki di çerçeva global de ne ew pirtir tên ber çavê wan û li gor wan tev digerin û gelek cara yani berjewendiyên hêzên herêmî, dewletên herêmî yên milletên herêmî bi taybetî milletên bi destê bê xwedî ji bêv dikin ya ihmal dikin yani heta cara difroş karin bifroşin jî piştguh bikin ya ew tiştê ku em hemî pê dizanin mesela ne war rehet e yani di wê çerçevê de gava ez difikirim yani bi giştî dîtineka min heye ku di rewşa îroya ku em gîştîne rewşa dinyayê de yani li gor li hevetina hêzên süper bi taybetî yani hêzên mezinên yên dunyayê yani hem şerê hevdû dikin ama hem jî ji berê de heta niha û ji bo rojên pêş tüm evekî jî yani tüm xwe li gor hev wek wan pehlewanên ku bi navê dilêzin yani hem êrişê hev dikin hem jî vir de wir de diçin tên û hevdû dibêjin ka wê bi ku de here wê çawa be ez çawa bikim rehet e ez çawa bikim asantir e mer bikare çawa siviktir bikin hinek tişta yani ne tenê em bêjin êrîş dikin ya ne tenê hem û hevêz dikin û maçî dikin radim û sin û bi hev re digerin na her du bi hev re gava em bala xwe dinê îro mesela Amerika û Rusya em bêjin ya Çîn jî li gel ji xwe hêzeka mezin yani di vê rewşê de ne yani hem dijayetiyê wan hene hem hinek jê dijminên hevî esasî ne di qonaxên dûr û dirêj de hem jî ji alîdên di rewşa îro de hevkariyan bi hev re dikin parvekirinên herêmî bi hev re dikin bê çeş de gava meriv bala xwe bide yani ez yek jê ez dibînim ku yani dünya hêzên herî ê ku biryarê didin ser rewşa îro jî hêza wana
بریاردانê heye wekî Çîn, wekî Rusya, Amerîka, Fransa û yani welatên Ewropayê ê mihîm di mesela Kurda de dûr û dirêj yani li gor wê statûka heyî eger Kurd di çarçeva dewletên hebûyî de hudûdên diyarkirî de hudûdên dewleta yên diyarkirî de têkoşîna xwe bibin wê dereceyê ku çi karibin bi dest xin êl dijî Kurda ra newestin. Yani ne Amerika ne Rusya li gor qenaeta min Çîn jî vîya yani mesela li Iraqê li Îranê li Sûriyê li Tirkiyeyê yani daxwaz gava ne cudabûn be gava ne guhertina hudûdan be heta ku Kurd taban şertê wan jî hene yani dibe qeweta te têrê bike dibe tu li gel milletên din li gel rejiman li gel yê xistî yê nûhatî li êdinê bi vî awayî li hev bikî ku hudûd neyên guhertin tu bikî ne ji wê dijminatiya Kurdan nekin lê wê bi taybetî piştgiriyeka berdewamî ya misoger ya bi israr ya berdewam jî wê nedin Kurda ev tiş wê biguhere yani lê eger daxwaz û ew ê Kurdan bê ji bo guhertina hudûda be em bêjin serxwebûna perçeyekî be ya a Kurdistanê be di rewşa îro di statûka îro de ê piştgirî nekin heta ê beşdar bibin ku ew bicîne yani wekî çawa wekî çivîkek di qefesê de ê bixwazin ew çivîk di qefesê de bimîne lê di qefesê de çiqo bihêz be çiqo dînamîk be çiqos ew be wê fêda xwe têde bibînin wê dijminatiya wê nekin rewşa Iraqê mesela darbeya komploya ya Kerkûkê û Kurda sedî çilê erda xwe ya li ser de facto desthilatdar bûn ev yek nîşan da yani ana gelek belkî wê meselê bi Îranê ve rasterast didin ku yani Îranê serkêşiya vî îşî kir yaydinê ev dewletên herêmî ji ku hergav bi hev re kar dikin û kî gar be ji ku serkêşiya vî îşî dikin yani gava yek bu weste êdinê dikevin şûnawî wê alê hildigirin ala ku Kurda bindest bihêlin heta êdinê rejimek nû bê ya heta em bêjin qeweteka nû bê heta ew karibe rola xwe bilîze lê mesela di a evê de ne di wê çarçevê de di ser wê re mesela bi baweriya min Brîtanya ev plan gêra yani eger Brîtanyayê dijayetiya Kurdistaneka serbixwe li herêma Kurdistanê nekiraya yani mesela ku Kerkûk têde ye petrola Kerkûkê têde ya germiyan têde ye ew hemû tiştê ku a mesela ava Diclê û çemên dinê zê her du zê û ev êdin hemî em karin bijimêrin û wê li gel xwe bibirana ne dijminî wî karîbûna ev plangêrî êcar din hebûna lê ê bi ser neketana biyawayî yani yên ku Amerîka qane kirin bi baweriya min Brîtanî ne yê ku mesela gelek Kurd anîn xapandin heta dereceyekê em bêjin tevî komployê kirin yani ji Îranê ji ev Îran jî helbet heye êdinê jî hene ama evin wan hesta dirêj nekim yani di vê çarçevê de yek jê ev heye adinê jî mesela ku îja di çarçeva em bêjin stratejiyên hêzên zilhêzan yani mesela Amerîka stratejiya xwe berê şerê Ukraynayê tayin kir got ku yani Çîn ême yani hedefa me ya esasiye li gel wê li hemberî Çînê em hazirin bi Rûsyayê re jî ittifaqê bikin yani geriyan ku çawa wê Rûsyayê jî bikêşin alî xwe ji bo ku karibin rê li ber Çînê bigirin lê yani ka ew hedef li ku ka ew paradigma li ku ka ana şerê germê ku diqewime li gel Rûsyayê Ukraynayê Ewropayê ew krîza dünyayê ana ku derketiye di encama wê de ev likî derê yani gava em vana difikirin yani wê nerehet be ku yani bi dilgermiyeka bi daxwazeka germa ya weka ku li Ukraynayê ya heta nîvê wê heta sedî dehê wê hêzên derva ê piştgiriya Kurda bikin ew ê tune be yani mesela Ewropayê yek ji wan hêzan tevî ku parlamentoya Ewropayê
بري حفتەیەکێ باوار دکەم بەری چەند ڕۆژە یاژیدا ئەفێ حەفوان هەفتەی داوی بریارێک دەرخستن کو تەمی پارلەمنتۆی ئەوروپایی ینی پاوەک پارلەمنتۆ پەیوەندی خوێر گەل ئیرانێ بڕین ئەمبێژن ئەقواس جارا پێشی بەلکی ئەمبێژن یەک جوان کەرارین رادیکالە تەوی وێژی ینی ئەوروپا مەسەلا نە ئامادەیەک و ئەمریکا لە دژی ئیرانێ گاوێن هێ دژوارتر ئاکو ڕێژمی بخە نە ئامادەنە ینی گاوان نە ئامادە بن ڕێل بەرتێگرتن کو ئەمریکا کاربە دڵخوازیە کۆکو ئەو دخوازە پشگیریا کووردا بکە یا پشگیریا بەلوجیە یا ملەتێندن یا فارس بکە ئەو تشتێ وها هەنە کو ئەز ینی گەلک زەحمەتە دەوێ ئەم پڕ بدقت بن ئەم زانبن کو ینی ئەوان تشتا ینی تحلیل ێواژی یان مخابن دناومە کوردادا ینی گەلکێمە ینی ئەمامە ئەم دەبێن ئەم مافدارن بەلێ ئەم مافدارن حەقی مە يعني مشروع شرعية حقي ما تاريخي بيري بلكي همي كسا ما بتر افتتاح كريه يعني ازاديه خو دستلات داريه خو وكي ملت بازاد وسربستي بيجينو ارامي بيجينو ما حق كريه يعني في حقه ليه مساله دولتها بذي ناشوله دولت يعني مساله كوماليه خير خوازينه بلكي حتى درجه كي او جنن توانيك بوي او دەستگەهێن بن دەستێ توانیەک بووی وەک پاراستنا زارۆکە مەسەلا پەروەردێ مەسەلا ئالیکاریە ئینسانیش بوو پەنابەرە ئەوان تشتا دەفکردن حتا دەرەجەیەکی تەوی دەستی سیاسی شتێدنە لێ دەولەت بخۆ نافکردن یان دەولەت بەرژەوەندی خۆ دەرەجەیەکدا بەرژەوەندی خۆ دەفکردن گاوا ئەم بێ دەفکردن ینی دەبێ ینی ئەم تحلیلێ باش بکەن دەبێت دەستگەهێن مین کو ئەم خۆ ئەم دژمنێ خۆ و ئەم دنیا خۆ باش ناس بکن ئەم لێکۆلین و ئەو پڕ جددی ئێش حماسەتی دوور دەستگەهێن کوڤان کارا بکن دەبێ ئەم ئاوا بکن کو ینی کورد دەبێت پڕ بزانەتی و پڕ بهشیاری ینی بارێ سەر ملێ کووردا زمانێکی وەختێکی هەبوو کو ینی لاورەنسێکی عەرەبا ڕادبوو بەلکی ینی زێر چەندەی خۆ تژە دکرد کیسکێ خۆ تژە دکرد دچوو دەرێکی عەشیرێک ڕادکرد پیا پێ نزانم حتا فلستینێ و حتا کێ دەرێ دمەشان ئەرد ژە ئۆسمانیا دەستان ینی ئەم دەورن بوی ئەوەی ئیرۆ چوونە ینی بەڵێ ئەمێ ڕۆڵێ باش بناسی یان ئەمکارن چی بکن و چی نەکەن ئەو بەشێک پرسێ بوو بەشا ددیە بێژن ئەv ێریشên ku hem li ser jalê Îranê hem jalê Tirkiye ve têkirin yani helwesta Iraqê û ya Kurdên Kurdistana erê federe helwesta wan û partiyên siyasî çawa والله rewşa ez Ama gelek herêma Kurdistanê fehm dikim تجربه برسكين ناس بله يعني تهيلك تاني بعسكر يعني جالي اوي ده حتى درجه كي هلبك روشه كردستان هريما كردستاني دبي مرفع يعني دبي او هريم يعني تبي قالك كي ماسيان تبي قالك امبيجن غاف دروجين بريد كربون باطا افيتن حتى ايرو نهاتنا افيتن شد مثلا تيكلين هردو آلياده آلی سليماني هوليري چد مسئله قالك يدينا نحو جمع الفيدري بجميرن يعني ام بيجن انينا نختك وهاكو يعني الدولة هناك دلنخواس قرار حتي بيجي يعني او اندس صار نظامات كد 20 سال وهين يعني واثبات نكرك هون ملتك انه قارن دولتك فدري اداره يمكن يعني اقوس نكش يعني ملتي كردنا ليه تبي بيجي ازوان فهم دكم يعني قافا مرف دنيرك والروشه مرف قال لك دجواره روشه وان يعني قال لك دجواره حتى درجه او اسفهم دكم كوي نقارب المساله بشكليات تفقرك معناها شركي تشكداري قافا بكي ماسي ايرو يعني سبيرو دنيا بقهر الفارس دسبيكن ملتين دن دسبيكن او جدا يعني وش غير روشه تازه درت قبل الروشه ايرو ده قالك زحمته از حتى درجه كيف عندكم لالبت يعني تشي بوجد يعني السيفيل بين باراستن انسانين كو ندنا في شركه تشكداري دنا اللي اما
دژی رژیما ئیرانی نه دەبێن بێن پاراستن دەبێ هەرێما کوردستانە ینی هەمخوا ئامادەیویشی بکە هەمجی دنیای قامە بکە و دەبێ ئەف بێن پاراستن یانی ئەف ئینسانێ ینی ئاشتیانە تەف دگەرن ئینسانێ سڤیلن ئینسانێ وش بە ڕژمێ ئەم بێژن دەرکەتنە هاتنە بانوارە لە هەمی دنیای چاوات وڵات خودی لە پەنەبەرا دەردکەبن و لە ئینسانێن زلم و زۆڵێ بازدای دەردکەبن یعنی وازیفە هەر کەسی یا ئینسانیە کو بکەن دەبێت ببی ئاوای ینی گاوێن دژی کارن بێ ئاوێتن ینی ئەز وێ لێژ ئالی دنێ دەژی ئەمە هەنێک هێزێ مە هەنێک و هەفکاریەکە وانە گەلێک مەزن لەگەر ڕژما ئیرانیا هەیە نە دەرەجا کێم دەژی ینی مثلا لە ڕۆژاوان بێژن بە هەورە کار دکن لە ئیرانێ کار دکن حتا ینی وان ڕۆژێن داویێ ینی بە ئاواکی بێ پاخاو بێ تەش بێ شەرم ئەم بێژن هێزن دەرکەتن و ینی خودیتیە لە ڕژما ئیرانێ دکن و ئەم بێژن ئەمێ لە دژی ئێکو ینی بخوازن وێ ڕژمێ بخینن دەرکەون هەفکاریە وان ینی ئیدە نەدە شارتیا بخواد بژیان لەگەر عیلاقی چاوا ڕژما عێراقی چاوا کارت بگار یعنی ئەم هەفکاریان بڤێ ئاوایی دەبێ گەلێک بتوندی بێن ڕوڕەشکردن و یادن ینی هەم هێزن کوردستانە ئیرانێ ینی تەجروبە ji mesela Rojava ji mesela herêma Kurdistanê ji mesela Tirkiye werbigrin ku yani divan wara de eger dereng bimînin eger hinek hêzên ku yanî destê wan di destê rejimê de ye derkevin meydanê ê zerareke mezin bibînin divî warî de jî divê yanî bi awakî de çi rê ye helbet yanî zehmet e em rêya nîşanî wan bidin û dersa bidin wan lê yanî ew ji me çêtir zanin ama divê ev yanî دوباره نبه یا وکیل روجاوا یا جل هریما کردستانی یا جل ترکیه وکی کبول و داره انشالله دوباره نبه سه باره نبه بله گلک سپاس ماموستا تو چی دبی پرسه yani pers بچک او بو yani hem erişen ku İran li başûrê Kurdistanê dike ku li ser bi hinceta hêzên Rojhilatê Kurdistanê û hem Tirkiye ku bi hinceta PKK ku êriştîne ser başûrê Kurdistanê yani hem helwesta navnetewî hem helwesta em bêjin hükümeta herêmê û partiyên siyasî û hükümeta merkezî ya Iraqê ama wiha bikinît karvî wek dewletên navneteweyî wekî Amerîka wekî Rûsya wekî Ewropa wana her wek mamosta fermû ewan berjandiyê xwe tey mumkin e bi mehkûmiyetekî gela sade meselê ser milê xwe pavêjin min fikir lê dikire wan rojane di 43 salên bihorî de ewa ku sazmana neteweyên yekgirtî Ewropa Amerîka hin de cara hemû dinya bi hev re ewa ku Îran mehkûm kirin eger karname wî danên li esla nimrê bide mumkin e li ser bîstan pêncê wernegire ew hin de mehkûmiyetê heye lê her şûlê xwe dike we ewan jî her wekî mamosta gotî peywendiyên wan digel Îranê her hene berjewendiyên wan binê dixwaze ewa ku gela carajan bere xwe tenê berjewendî layinên Kurdî wextê gel hev nasazin berjewendiyê wan in nahêlin gel hev bisazin çûn eger tu bixwazî berjewendiyên neteweyî berçavbî debî li berjewendiyê xwe yê teske hizbî biguzerî vê jî carê neteweyeke muhimtir e heta lê digel bi hindê Daeş ewa ku dinya derve berjewendiyên çûn xwaze mehkûm dikin û hiçî dike naxwazin bên li batî me ser xatira me digel kesekê şar bikin xwînê bidin filan bikin meger rojekê berjewendiyên wan bikevne xeterê hewekî ku Saddam Hüseyin gehişte noqteyekê ku gote Amerîka zê İsraîlê bey bin şerêteyê dedim atomî dê çekim nizam dê çekim çi jî nekiribû lê pêwendê wextê zindanê de ertêşekî qewî wekî ertêşa Saddam Hüseynê hey û xeter e xetera jî ne ew ye ku li şerê Amerîka bike dê qewe hemlê bike Kuwêt bigire li Kuwêtê biçe Erebistanê bigire li Ordun bigire nazanim ve mumkin bu Sûriye jî bigire hindî
يدي مثلا ك برجاندي فانج حميل كانغا هنفتي حميل بندسي ويتابا هنگي دبا با عبر قدرتك روشالات نامي كو جوابا كسي نادتا بويا قوتن دبي نامينه وبهانا لقيتن وحتى إلى روج ما زدنا بقى ما يكون نمانا صابتام حسين وكل باشور عندك قازانجي وهم كل روج ما سكتوا إلى روج الباشور ده أما تشتكي هناك حتى أنا جيت في مقطعي ما انتظار به هندنا بكو أوروبا وأمريكا بهن بما بيجنا إيراني تو مشيكا كي بوجي أمي غلطابكن بيجنا تركيا تو مشيكا كي بوجي أمي نظام شلتابكن ديار محكومية إدوان هواكو هسا إيرشن تركيا بوسر روجاوا و بوسر باشور کردستان محکومیت اتوان گلک ضعیفترن اوا کل ایرانه خیرش دکت سر هزن روشلاتی لباشور کردستانی بویا محکومیت گل ایران هندک تنتره و عزمانه که چه تنتر دگرن دانا قط نخوازن جی دگل ایران بکنو برای کشم مالی دا جیر رزه کو حداقل دگل اوه بسالان هیرش دینا کرن حکومت هرم کردستان یاوی جاری حلوی استاوی جیر ریز و حرمته البته بزمانه که توش هرش کمار اسلامی محکوم کردن سرخوشی کرد لبن مالن شهیده و امکانات خوی خد نخوشخانه بریندار مدرمان کردن و هوار مده هاتن و رژیم خیزان در باز کردن و کردی لبه باره من پیوای وکی کرد وکی حزب دموکرات وکی احزاب روشلاتی نواند احزاب سپاسگزار وانه و نواند احزاب کردستانی روشلاتی لبه باره بیان اگه در سپاس لحکومت حریم کرد و ابکاری هم پشانه بکن ولی دقال حزبا فرق دکن هوا که دبا حکومت نکربا کر هوا که دبا حزبا کربا نکر بکرتی لبه باره او گلو گازده مهنه حتی ایلو روژه ممکنه هوا که تلفونی او نتنی وکی برا وکی هاوسنگر وکی خزم وکی گگنه خواب دردی دکن فلان دکن اما مخابن احزابش لبه باره گلک ضعیف کار کردن اما نابی گلک گلیاج ل اروپا و امریکا بکن لحاله که اما احزاب در جنار خود بین هر وکی ما مستقب هندک و اگر رانکی به میخواب کن کاره ما مسجوه به دما حکومت به انجی پارلمنتو به دناوه دا پارتی تین و شرطن بله وقتی افسر خوبه و تین اواکو پارلمانتوار کردستانه پارلمانترین کرد لبغدایه حکومت هرم کردستان وکی دولت وکی حکومت او کاری خود کرن جی ریز و حرمتی را دستیوان خوش به مالوانه و با لیل گل احزاب کردی لباشور کردستانی مقابل او منادی وانه بگذاری ام دچینه ناو رخرا و انجی اوین باشور کردستانی او جی هر وکی سیاسی حرکت کرد یک لایک نهاتیه نک نهاتنا محکوم بکن یان بیجن فلانه قال جاري دزگاه انترنتی خود شرروانی دچکن برای خود روشنبیرین کرد لباشور کردستان منادید لشاره که دخو نشاندانه که بگه جوینه که بگوینن حاودریه که بگوینن وکی کرد نک وکی کدی نه وکی پارتی نه وکی فلانو بهما وکی روشنبیر وکی روزنامه نگار چون خوندوار بگشتی آوانه نینه مقابل لباشور کردستان آوانه لباکوری کردستان جاب بسای یک دو عندك احزاب هالويز قلنا ما وقت که هم برا خدنا دا بحكم اواكو اصولا شقام لباكور لباشور دوا شلوغ بابا نكوا شلوغ به معنی نیک و شرب که فلان هر مثلا لديار بكر اگر 10,000 نفر هاتبا بو محکومیت ایران شو واسه سوکی و صحته که پاشان بلاو کرده من قیوابو هندک دلگرمی هنخواه ممکنه نکاره پیشه ایرشن ایرانی بگیره یا پیشه ایرشن ترکی و هر کم ببینیم که باکور پر پیشاندان این هزاران کسی دیگه نکاره پیشه که ایرشن ترکیه بگیره بو الوی باره وقت معنویت معنویت آقا مرگو اره روشالاتی او گازنده هنه وکی حزب دموکرات نه وکی خلق او دل جا تورن کمالات جواکی هم کنترل دکن لناو خوب لدروی ولات جوی باره او گازنده نه محنه وکی برا گازنده لبرای خود که چون برای ایشا برادر دیگه بویا لبه باره مخابن هنک گلک ضعیف بود بویا تشتکه هنکه ایدولوژی خواهی تچپیش
بله نها کلا جرا کردی ده ضرب مسئله هی بجی برای معامله جدایه ممکنه برجندی آنچ فرق بکن مخابن يعني مش بو باكورة بيجم تايا مش باكورين بشكل برويش شرميدنا لبراستي يعني هم دولت وهم PKK piyasê jihêzên din re nehêştine. Divê gerek batirin gelek لباکور ام سپاس پسکه هلوسه بود پدک هلوسه بود پارت آزادی هلوسه بود متوجه حق بار هلوسه بود آنها حنا وكي احزاب السياسيه اما مغري وكي PKK وكي هذا مش تقريبا هلوسه كي واقع تقريبا هنا برلمانترين مان پارلمانتوها تركيا يبدو هلوس قردن جوا ميرانه والحق دستوان خوشما وكي كتشير كمان بله دپرسه مانه لی ام گره پر زو در واسون جبر کو ام نگیم 2 ساعت ام نگو ساعتك ساعت و نيف انا واد شد 2 ساعتا از پرسا يعني مجانا ما چارایه اوجي يعني دناو آخافتنه دا مهنك سر ساكني اللي اما واب كرتي ام چند گوتنا ببيجم نهال تركيا يعني تشد قومه يعني بهالبجارتنا واتي جريدان شش ما بري و تركيا كت اتمosfera البجارتنا erişen davin yen ser rojavay kursane yekser bهالبجارتنا واتي جريدان حبديتنا بأساطرة دخوازن بكن جي بهالبجارتنا واتي جريدان جبر مليون سوريين لتركيا يعني باكوري كرساني بروبلمك مازنه جبو جفاتي مثلا قلتنا تركيا لسرية اندامتيا سويد وفنلندا يا ناتو يجي بهالبجارتين تركيا تنجريدان هين جي هالبجارتين راح حفت مهمايه من شد بيجن بالرنجي بمشى يعني ببي رنجي بمشى اردوغان جبوه هالبجارتين كار بكه والدنيا خراب بكه واما بكرتي ام اوي باب بيجم ديتني باب قرم اجبركو براني باكوره كك برادي سا مشتدس بك يعني براستي يعني او تشتكتي قلت مشتك بارا راستي تده هي يعني çünkü هالبجارتن لتركيا جبو هردو عاليه بيه يعني هاتيه كتيا قناغ بيه وي بيه اوكا حياتي يعني هي دوجي باورتكم يعني اردوغان قلت يعني افار يعني ام بسر نكفن بيبقى اوكا يعني وقت بيجي عقوبتك بر الجران سرما باركي بر جران امي انجام شيء وربكرين يعني مثلا هبون ونبوني وك جبو دستلات اخوا هر چندي او في مساله ببرجواندي تركيا و گریه بدنج بیشی یعنی دبیجه کاوان نبیج بوم نه بیج بو ترکیه به معنی اگر ام ونداب کن لآلی دنیا مخالف جی یعنی گلک جراماجی گوتیه کو یعنی ام هالبجارتن کاره به آداوی یعنی اگر دوی هالبجارتن ده اردوان نکوه حکومت آوی نکوه کاره جوی روژه به ایده هالبجارتن جی رابن ترکیه يعني بوي معناه كوك بو ديكتاتورية كوك بري تشوال سوريا هبو ياجي لهناك ولات انا وك بيلاروسيا يا ولاتين وك كوريا باكور قال كان بي اوكرين بفي معناه يعني تم معناه البجارتنا نمينه وكي البجارتن تيك موارك بويا وي كم مخالفتك تا درجه که جدی شی جورته بیرا کرن یعنی هر چندی دواری مدیا ده دواری دستوری ده دواری حقوقی ده قانونان ده گلک پاش ده یعنی دستکفتی هاتنه ورگرتن هنگجی قانونا هاتنه ورگرتن هنگجی قانون هم نجی فعلیه نو تشتاتنه بدست خستن یعنی وک قانونا ناینکن یعنی دستلاتدار او قانونی که هنه قانونی که وانانینه وکویجی ناکن یا تا درجه که یعنی پارا راستیت ده و يعني
حتى كو انكيت يعني ناف خلقي نشان بدن كو اردوغان براني بدست نخه يعني كاره روشن خرابتر جي دركبن يعني جبوي پر مهمه يعني چونكي انجام بين براستي جبو وان تايبتي وان ده یا جی 5 سال داویه کارین که هاتنه کرن پر گران اگر اوان دا که رونه یعنی وکی بیجه یعنی یا ببه و یا ببه یعنی یا ادویز خزش کم یا ادویز خزش کم همی امکانین که چه دواره مثلا کریزن لگر جیران مثلا یونانستان جدی بیواری ده هیه نتنه کردن کردش که هرگاو جبو که ناسیونالیزم ترکا دواره چپ و راست خود دواره دستلاتدار و مخالفت خود یعنی جبو دجمناتی الهمبری کردا ده آماده نه یعنی بیشی بکارتینن بلکه وی جاره مرف هنک تندنسات دبینه که دناف هیزن مخالف ده هی پرتر دنگ درد که وقت بیجن توی مسئله جبو که تو دهل بجارتنا ده بسر کوی تو بکارتینی لأوجد دان كي قالك ضعيفة هلا تو تدبير جبوه ناينجرتن وبارتيه كاوكا امبيجن مخالفتها أساسية وياي جهبة يعني جهبة هم هندري ده باسكن بيو أواي هناك جي باسكن دستلاتداري مثلا ناسيوناليزم ده مثلا يعني باوري نكرنا بالديمقراطية ده قالك تشتدني ده يعني جملاتيا دجي كردا بخوده هزم فيها واي هنا هم جي يعني بتواي يعني تن اخوياتك تيجوتن لدربه والهندرك يعني مخالفات والرولا كاربه بليزه هنا قشتي وياستي يعني افجي هي بفيرجي يعني بفانتشتا يعني كاره گمانك هي يعني اردوغان كاره هل بجارتنا بدست خجي وقابا ببينك بدست نكوه كاربه وی جسارت دخود ببینه که ساله که پاشده تر بخینه افتشت هنه تشتکی دنجی هیا یعنی قالك جارا انك تثبيتين که مثلا قالك للدنيا لأوروبا لداري مثلا جبو دستلاتداريا إيرو دبي دستلاتداريا كإسلام وفاشيست من بقناعتها من اف شاشة يعني اف تثبيتك حتى درجة كي راست بو ليه پشتی او انقلاب تکچوی یا کو انقلاب خواستن الهمبری اردوغان بکن یا جه اهنک دبیجن کو اردوغان بخوا او انقلاب ارگانیزه کرد جور بردتر ناوروکا دستلاتداریه يعني كدستي كماليستان كد بيجن كدستي او هيزن وصايات جيرن كو بري بريا عسكري بريا جيش وجيش كماليست وبريا محكمين بلند دادقها دادوريا بلند ايكو حمي دورة كدور دريج تركيا دبن وسايتها خدا دشتن انا يعني ميبي بريوان يرو باردوغان هفكاري كرنا او هيزن كو بريج كرداره جهدا بير يا جي دمرتاش رد قوتن بري 5 سال قوتن باشا ام بشكريات ابكن ام ريا خبدن تا شو معلومه النتي بشتري باردوغان هفكاري نكي حتى جبربي ام بيجن سروك هدفي كي وقت دمرتاش المجلس رابوسون خواركو ام هفكاري نكن ام اردوغان نكن سروك ام بير هفكاري نكن اوان هيزن كو يعني دمرتاش انين في نقطه اوان بخو ايرو هفكاري بواركري او اف دجواريا بتايبتي يال دجي قال كرد كو يعني اردوغان ايرو آماده يعني جيبه بكار نكو تاني مثلا جبوه البجارتنا يعني اردوغان صوم وي خواريكو يعني حتى دستي وان به يعني نكو تاني الباكورنا هي لايغاف كيجي باش تشتيكو هاتي افيتنجي حتى جيتي باش دستن ليه او تشتيكو الروجافا دبنو الباشور دبن او وانجي الوشينه اجا اف بويت فقا نوتشيبو يعني اتفاقا ناسيونال فاشيسته يعني او اشكره وبراغماتيزم اردوغان يعني نا يعني رجماوي دستلاتدارياوي جياناوي كرينينوي مثلا نا سر اساس مسلمانتيه سر اساس
اسلامیت بوانوانار يعني برتر سر اساس فاشیسم ناسیونالیسم يعني اقچیتیا لگل يعني الهمبري دولت هم وی داوی دبلین الهمبري پنابران انا الهمبري کردا مثلا اذا حقارت پرمزن دست بگیرنه لو ماجي يعني اهل بجارتن راسته يعني تشتي بتين افيتن قافين بتين افيتن تشتي كود دبني رد سره مجي قناعتهم هو اوكو يعني برتر مثلا بجارتن بجريدايه واجر تشب فيها واي تشب رين شرعي يعني روجا سيتشمي حتى كو البجارتن يعني روجا البجارتني حتى كو البجارتن خلاص بو انجام رسمي بين جاندن بيخو يا كرينجي اجر يعني هزك تنبك بين ريل بر اردوغان بقريك نكار بحيلك ياج نكار بقافي دن بابيجا او تشتي بيها وايجي بين كرين يعني قناعتهم بله ماموستا نظام سیاستا باکور کردستان یا دولت اشخاص نزدیک و تعقیب کی تشتکی کتب خوازی ببیجی والله هو كما مستوى از نشم چی تشتكي كده زي يكون شو هر وقت هم كل تتكلم لويدا ميدان كاري ويا بباري وين كل لك لما باشر هاي كنا من بيوايا هو نقطة كي هرباش لهي برلمانتوية تركيا هي كده أحزاب هنا وأحزاب برجوانية كون هنا فراكسيون وان هنا وفراكسيون هذا بيش كجزء لوانا تدايا لبي باري بيا مانع كو أواكو أردوغان السريع خدا تينا ممكن مطلع حساب كيان فكر لي بك يا هرم منتجة وين بد يرجع وقفا بتشتري قبول معكن بويا نبي ويا حلبجاتن ممكن وقت خدا بيجان زوتر بي أول كنت بحث كل حمو تجارتها بسر هالبجادن يدك وقولها بخوج واضح هذا بحر قيمتك بيان دبي سكرة يان دبي هر سكرة وهالبي بارا قال لك نجارانة والنجاران طبعا قروي بداتكم فوان رابرسين كل تركيا دا جاتيا كره انتظامكم أستا خدا خازي أو كنا AKP هاتيا خار بكي حزب هاتيا خار بكي أردوغان هاتيا خار بويا اللي بين أو تسع الشعبية تدا شيء ما روجان إحساسك يكون نادا تساني بالا كي تكوي هاي ممكن أسبوع روجلي أو هاي ببا أو أنا بكرتي من بوايا أجر أردوغان ولو بويا بروش كذا تشوا كرد بكارن بالشيوخ دقال بالا أو شش أحزابان بسازن اجا چون بسازن ایدی اول بخور دبیله بودن چون تنه درفت اوه یا روژه اوه کو ام دبینن قال وان شش پارتیان یا چند پارتی دیگه ممکنه تی بکن بالا کردستان بکاره جیه قلوان دا بکه یا هندک امتیازان گلوان بکه و بکارن یک کاندید سروکومار هبن ممکنه بکارن هم امتیازه که بگیرن و بکارن اردوغان عرضن اما وان سیگنال کوان روزانه من تقریبا تعقیب کرد چون هیئت AKP ولای هدف و هندک دستیم که یاری پشت پرده دینا کردن آیا جاره دی دخادم به قوله بجل باکور دا چارسری کی دیگه نمایش شانو نمایش بینه پیش شانو که بلایزه بجه از خازم مثلا کرد بچیه که بخمه بر دیالوگه ونه اگر کرد باوری بکن اردوغان مقیوه جارلی سرکومارا و حزب آویش جارلی اکثریت پارلمانتوی به دست بخشد. لی هیویدارم کرد و همو احزاب بالین خو چپ و راست لیبرال و دموکرات و اسلامی خوش به باره باش لک بدن. اواکو جپا ملت کد بیجنه یعنی شش حزبکه کد بیجنه دا مقابل اوانجی استراتژی کی وتونین ترسک خوف کی وتونه کل بالا نتوا پرست ترسن کو ناو گلدا رأی ندنان بکردی نشه موضوع خویا رون اشکره لسر ما في نتوا بتايبه كرد لكردستان بيجن ام حتى وين دشين بداينا زيادتر حنقو حقني دايك لكن حتى نقارن بنيجي بيجن حتى لسر فرد زمان جبن جارجرا عند جرا متفرقه بيجن ما كتك رسما نا بيجن نان ميسن بويا اللي باره او زعفران هي اما ايرو روجه اواكو ما مستوى قوتي قال درسته
به هر قیمتێک ببە مە پێوە جێپا ملت سەر بکەوە هەندێک موقعیەتێک بێهنێکی دیگە دەدا کووردا حەداقل دەنا ئەگەر وەنەبە ئەوە گوتن ئەمپراتوریەکی دیگەی عوسمانی بە شێوەیەکی دیگەیان بچاوی خۆ دەبێت. دوی وارد يعني هيوي جبو دمك بجي جبو اوك بجي اردوغان هي اللي جوان شش بارتين كو انها هاتنا كلك هبدو برسا كردي ده كو كاربن غاوك بچوك جيبا فيجن يعني پر زحمته جبل كو پر ايديولوژيكن و پر مثلا كماليزم و لسر نجات پرستي و مثلا كردادا خدي برنسيبن پر حشكن حتى يعني مثلا كو اك بارتي شو كو باويرا رونشت بهذا بيرا رونشت وبوان را يعني سما سركي قانون اساسي بو او بوجي وانندن ها چبو چوابو و حيرتك لينيرين ادونغو او نبن هر بيرا رونين يعني ام چن بيرا رودين يعني كرا بيرا الهفجي حتى دركي ل ل مخابن يعني عالي مافن يعني قانون واساس وتبين تركيا هر شخص كو مثلا كردي ده تماما ولاتك كو بيجن نجات پرست بود بقانون اساسي بهر اواي لعلي هن اوين دولتي ج ايران و ج عراق و سوريا پیشتر بو نها اوجي يعني اردوغان روحان دي براستي اللي ام درباسي وقت پر زود شب درباسي بجارة داوي ببن من دسبيك ده يعني بعصا روشا اوي كر يعني كوفيجن شرعي يكي دنياي ورفت جارة عولي سي پرچين كرساني اما بيجد ناف شردانه يعني جوي چاقي حتى نها تجاري كرد اوقات پرگی شر نبیه و روشک پر آوارته هم نهادجین روشا هیزن کردستانی یا نافخایی کو ویژن تکلیه وان ین هر چار پرچین کردستانی جمارا دیارش خواهم تشتکی کو نوه شارتیه لی بیاوه دوان روشا دا دوی روشه دا يعني optimal یا کو هری کاره مر پک بینه مر چوا کاره تشتکی وقت پیشنیارک وقت اوک وقت فکرکی کو مر ویجه کو کرد دگل کو لپرچه خودجین ولو در راستیه کی وان هيا و قاندی کو کارن نکارن آلی کاری بکن پشگیری بکن لی به هندکایی يعني بویجن اوک هبه دناور وان دا کوردیناسیونک هبه بأوايك أوه يعني فكري بتشوه هما بكرتي ما مستشتى دست بكم ما مسترسته راس به یک تشتبه آوای بکن این روژه هر وقت بود هر چهار پرچین کردستانه تقریبا شبو که شبو بگیره و برده هیا لباشود به شیوهی که خوی هی این روژه هم لبینن لمجلس القانونی لبینن و ممکن است به روژه بگید در مرحله شرش اگر همه که بچه پیش بکردی یک مسئله هر کرد به هر چهار پارچه هر پارچه نامالا خود چکه به هورا مشهوره بخون به هورا بری بکنیم ببینه یک دنگ یک قصبن لما حد اقل اوی لمقابله نیارین کرده یک دنگ بن پاشانجی دیگه دخالت لپارچه دیگه نه کرن یعنی روشالات نه دخالت لکاروبار این باشور باکور روژهانه که برعکس کاروجی هر بسایه چون حتی او تشتانه هبن نامالا کرده پرشو بلابا و حتی و نیجبا دشمن زیده تر دی بکارن زفری بنا ببن و امتیاز زیده تر بما بسین و حتی ما براتونه بیجی ببن بویا لبه باره مثلا هنده دکارم بیجم هر پارچه ایک و همو بالین خواده دی پیش همو تشتاکی نامالا خود چکن پاشان پارچه دیگر هاو چکن اگر روزه که بکیجن مقطعی که کنو دانین کنگران تاوی کنو پیوه جاره لوه سردمی در کنگران تاوی هندک دور دبیم اگر نبیجن خیاله هندک دور دبیم بله گلک سپاس که مراد توجی هم آواچن
یک شی او گوتنا هری داوی یا ما مسترستم کو یا ناو مالا خو هر پرچه چه که از گلم نحو جیم زده بدنا وک يعني ما مستد فكرم لي بشرط كو ام تشتكي قبول يعني القلبي نمونه كموقف يعني بارت دموكراسي ايرانجي كوملاجي كردن روجلات موقف كيوان هي يرو لهريما كردستان هنا ليه يعني محاولة كوانا كبارتيك أوجي تشيك إنه اللي دري بيجن بون منافسة يجي بقول مراقب يعني رقابتي يعني بارتي كردستاني برلمانتو يا كردستاني حكومتها كردستاني تشتكي واتنا يعني شرعيتها دستلات دارية كردستان هريما كردستاني قبول كرنا دبي موقفه همي بارتي كردستاني يعني همي پارتیین کردستانی یین پرچین دنه دبی ریخستن خوی لو پرچه همي درخن داره و با آواکی يعني دبی پککل روجاوان نمینه مثلا کجکل لهرم نمینه کجکل روجلات نمینه او به هر آوای شرعیت وی پرچ يعني ام آزادی دخوازن نه پرچه کو آزادی هاتیه اول اگر امی به شرعیت یا نه نخوازن و عمل هم بری وی آلی یا وی آلی دنی یا چه قص که ماسی کرو که ماسی وان چه قص نزانین وان چه قص شاشیتی وان همینجی به جاله که ام شرعیت وان قبول بکن به شرطی که او دخوازن ام وان شرط آلی کاری وان بکن افکاری الگل وان بکن يعني سمي روج قava كردستان روجلات يعني بفيا ويا إيروجي حتى يعني إيرو درو هو كفية ده هوجي محتاجي آلي كاني وكي كردي برشيندن وظيفة لسرمك وأم بشكريا وان بكن ليه ده أم شرطك أو تشوات وزن وي شرطي قبول بكن نب شرطك أم هنك تشتغل سروان فرز بكن هم ده وان قبول بكن و هزن خوين كل وان برشانه ده هركس يعني لغو بدك بدكشه چیت با آوایی که وان پرچه روشا می کردستانی روشا می کردا موقف دنیا ایرو ده ویل ما فرض دکه که ام وی راستیه ببینون و وی راستیه قبول بکن يعني خیال ما چیه خونا ما چیه او تشتکی دنیا او خون و خیال بلکه نه نسل ایرو ببر رئالیته ام وی رئالیته بجیبینن پشتر دور اگر روشا که هاتوی خون و خیالی برا او جیجا وره روشا بی از گوتنا داویت فاز بیا وای خلاص يعني ام هر پرچه کار خوب نیره بله و دناو خدا هف کار به بله و الگور راستی خو تبگاره و ببینه بیم یک ملت پرچه کی تشتک بیم وک ملت مروی راکسیون نشان بده لی هیزن دنجی نبن آستنگ نبن problem الخبات هريمين دن ليه يعني نكاربن بشكريه يمكن اگر روشوان سدمن جودا نكاربن بشكريه يمكن ليه نبن آستنگ يعني نبن راقيب نبن او باوردكم دوين وقتها يعني اوي شاشترا نايفهم ياكو اد بيجم نايوي معني يكو ام دبي رخنا الوان نقرن يا ام بس تشتواني او تشتكي نبيجن قنجه يعني رغنا بشكريه ام هافكار بيجي ام رخنا لهبدو بقرن ليه دبي ام شرعيتها برشي هبدو ايوي برشي قبول بكم لقور روشا وان لقور وزعي وان او تشج ما دخوازن يعني بشرعيتك واموال ناس بكن بوي شرعيتي مالي كاريا وان بكن بله هريما كردستاني برلمانتو كردستاني حكومتها كردستان دبي او شرعيه بي قبول كرن بوي شرطي او دخوازن مالي كاريا وان بكن بس طام ناوكو يعني او تشدكن ام رخنا الوان نقرن نا منشن نكب الناف كاري وان بارتيك دن شي نكن رقابه شي نكن ام بيجن القلوان بدجمن راه افكاريا نكن تشلوي برشي يا تشل برشي كي دني قصه من ابا يعني رغنا دسپیکا پیشنیار کرنه پیشنیار آیا يعني جبروي اساسي رغنا دناوروكا خدا بوزيتيف لی مخابن البامه وك سلاح تبكاراني ام بوان هستان يعني بهستن كو دناو هيزن هر چار پرشن کردستانی ده آهنگک هبه
و هرکس لپرچه خو لکار خو میزب که و حتی کاربن پشگیری هبدو بکن لدامان کاربن جی نبن آستنگه هبدو ام بوان داخوزا برنامه خو داویتینن gelek spas bokun beştar bûn û hema gotinê wê dawî bigirim em bername bigirim. Gotinê xwe dawî gotin. Belê. هی سپاس اوت که گله که خوش بون بناسینا و هر دو که ماموستایان هیوی هم صحو سلامتی و سرکفتنا و بهیه هم هر چار پارچه بکارن لولات خود بگه هرمان جن خوین مثلا محتاجی يعني آگاهیش دسته یکین اج روجلاته ام هیوی دکن گلک جارا البلاتفورمين جدا نتنه الفيدري تلفزيون كرداي دينجي يعني كرمانش قسم يعني اي بالكل كرمانجي يعني اي روجافاجي ويسا بويا وينه ام يعني محتاج بين ام هيفيت كل وزدتر هر وقت بخازن هم لخدمت بله بله ماموسا يعني امك çarpel medya tabi yani emne tiştek mazının em bilgor imkanı xwe em bername çekili hema beje nezi fazla 20 bername me hene hefteyê de evê cudal ser karên ew lê melser roj yani bên başûrê Kurdistanê xwe televizyon û radyo rojname û imkanê wan gelekin ew dengê xwe digihînin hemû perçeya yani ew hewcedarê alîkariya me ku em dengê wan bigînin tune heta em cana pirî cara jî em çavkaniyê wan bikartînin dema ku em agahdarî didin û ew dikin lê ji bo rojava me bi bernamek me taybet heye ku em ji ber ku tedî Bakurê Kurdistanê tev kurmancî axir ji ber wî yani evê demilkî jî hene lê ew jî piranî kurmancî dizanin برنامه‌کی ما یوسایه روزها روزها yani مدله هی کو ام جبو روزلات چی tabi وقت ام تشتک وابکن ام هرتم ام بندا آلیکاریا وبن بشتاریا وبن yani بیشن سپاس با هوکاریا خدمت بله جبو کو ام دنگ روزلات بگینن باکر بند که ام کارون وی خدمت بکن ام خدمت بله بله ام لبر بله ام لبر برنامه خود قدینن گلک سپاس بو تماشاوان من کو 2 ساعت و 13 دقیقه اداره کرم ما گهداری کرم ویدارم آگاهداری کومدا جوانا yani تشتکهاند باوان بخاطر و شب باش شب خوش